Hita ve ki chan tha song loi tui zan hin pe le siang tu kam pachian min ha sabi ka thang that kau se. Amen. Amen. E pachian zari dami umasi le chu evangelist tu kan zau tang ke e kan dung zar Deacon Hnatuan timi le Deacon le Hnatuan timi le Pastor le Hnatuan timi khala nasazatin in rak zau saki kan lung oizet feedback ta omang tok kan ngai kan lung oizet ti kha mai sa run sim ka dui e tong kam kan han mi thai chiam lo te te ta nan rak umasi le in rak ngai chiamula tuizan ele thai sun thai zan a ummia chang thai to kin kan ma kan lai tong ten rak tong kan tum ding ti kha mai sa rak sim ka du mi sela e chule kan thok lan te pakhat te sim ka du mi chu tu i kan rel khom mi hi rekhat in gospel revival pol i doctrine ma si an rel ti ti tut la kan ome chu ronga gospel revival doctrine kan rel lau bible 2 pachian 2 kan rel ti mi kha in rak thai sak dinga mai sa run sim ka du mi si sela e tuizani kan zir dang mi hi evangelist 2 si e bible sunga evangelist ti rauri tla chun pathum New Testament sunga ta chun mun thum te longa kan hu thai e churonga himi thu he thu har sa zat ase asenan hi to ka rin san zat mi rong bol tu kan rak nei kan lung oi zate e tui zan kan zir dang mi la kan zau dang mi he asung noi zat ding te mi he kai mai ka ruwa mi se sela e mai sa bible cha rak sir nak kan nei ke tha cham nak kan nei ding chutin tui zan kan rak thok ke efisa bung li na chang thai khat na le chang thai ni nak te ka rak sir ta ding chule ani in mi khat chu apostle sinak mi khat chu prophet sinak mi khat chu evangelist sinak mi khat chu pastor le zirtu sinak ape rongbol Hnatuan suanak rang i mi chiang pol pitin ternak dinga le khri taksaruang pum tua thatnak dinga ase itoka hin jisu Christ give a pek mi jisu Christ laksong chilpek in pek mi a ome chu mi pol chu apostle chun prophet evangelist pastor le zirtu tia hitoka hin in rakti tuizana a hlai che in kan rak zau ding me chu evangelist sinak timika tuizani kan rak zau ding me sela sachang lim kan siami para tharin pachen tlaswana pek sakram se Amen. Amen. thasamna karak nei ke chutin tuizan kan rak thok mai ke tung nung bi nung le chiang him boi pa kan biak mi tuizan khala nangin in umpi in kil khoye na thu zau thai nak chan thain pek le salwa kan lung oi tok na hena lung oi thu kan lo simase kan zau dang mi le kan rel khom dang mi pol mo henangin enum pi ramo zir sual nak le thai sual nak khalin boi pa in hum him ramo la tong fuan tong nak khalin boi pa nangin na tharau chiang temin in kil khoi ramo atul mi khal boi pa ral thazati kan sim thaina dinga khal boi pa in fuet ham na kan lo dil na kut chaka jang tin kim lo thanin runam tu su khrip nin tha kan chamsi kan biak mi kan pa kan pachian amen Amen. sila tui zani kan zau ding mi he evangelist 2 ti si athok naka mai sabik naka evangelist 2 he kan zau ding ruanga hi evangelist Paul an si nak le an Hnatuan thai he jang ruang ha thu pi timin kan thok mai ke ti mai sabik naka jang fa ten tui zan he sia sui hin a hlai che nen throi ke ma khan mai sabika thu su na insan sakke chule kun sia lal le sia chung in atul dan in rakpet saktinga klo som hai e ma se bik na ka chon evangelist thu kan thai fiang ting hi jang rong ha thu pi ti mi khazang fa ten in raklet sakula klong oi Long oi. Kumai roi sia taita city bangin thian thu kan rel tlang te ka zo ko fran zo denomination foreign doctrine asalo denge Bible doctrine biblical Bible in Zurdan Bible kan mu dan ihi adik bi ka selo mo ti mu mi kha rel sedenge e tui thu hul suna ki evangelist thu kan thei fiang ding hi jang ruanga thu pi ti hi thil poi mo ja sin ka thaye e di kon thu la kan rele pasra thu la kan rele e tu sa taita sin efisa bung li lai khat lai ni asial tiga khato ka khan thil pek gift kan hoi
Bible Trump from Bible kan le da na chun gift hi thilpek kan te reward hi loman kan te son pride hi neman kan te bribe hi no tho kan te present hi lak song kan te white hi katong da cha dik lo men ding pronunciation hi loman kan te salary hi thalo ila khati mi na hi to ka hin tharau thilpe gift of the spirit tharau thilpe ka hin trinity kan moi rom bung khai ni chang thoma chun apetu kha pa pathian se chun koren khot khat bung khai ni a kha chun apetu kha tharau thiang hi ma sia de tharau thilpe chun efesa bung li chang khai khat kan ro de ga chang sri chang riat lam kan ro sia chun apetu chu vani hung kai thi na ka thau sa ji su ase zo ne na pe ti le chun local church he tua sung cầu san pe chơi tua sung cầu san hi to ka pe mi bung li sang lai ka thlai ni efisa kan zo ti ka leadership gift se cầu san tua sung cầu san shui tu ho ha tu sangi pe mi gift an si ti ka thil pe ka si ti ka an ru ra khop mai apostle kan ho prophet kan ho apostle le prophet ka chu an Hnatuan an the zo we an sem zo ti se la tu na an in foundation an sui chumi para chun foundation to sam an hun bun zo ti ka chumi pari ko ran hun rem so ding a chun evangelist le pastor lo atang se evangelist le pastor teacher ti kom se ko pastor zirtu charo khato khan pastor dang zirtu adang phun hin an ti slavin kerik thiam polian ti na ga pastor kha teacher zirtu se chi yang so akalla ka khan en le the fit article lo ti veng mo se pastor teacher ti se pastor zirtu ti se charo nga khato ga tua sung ko san sangi pek mi tharau Yesu ke pek mi thil pe ga khan Thupi em atang mi chu pastor kan so kan re tang so atuna hin evangelist tang se serwanga evangelist ko san sung pwa moi tua sung ko san e chang wai tu dinga chu tharau thil pek silawa chun deacon kha kan zo be tharau thil pek Yesu Christ thil pek ka chun pastor le evangelist himi atang sun an siruang in Jiang si Evangelist at na tua sung ko rana mo ba the body of Christ Yesu ki taksa jiang tuan wawane at na jiang asui jiang si afe piding jiang tin ding ti te fiang hi thupi to lo Evangelist tu martial in iti dami so Philippine ko ran anchak me church planting ko ran din han chak na Evangelist an ne la Ansa ten pastor si thui apoi tak New Testament ko ran fe dan tingi pathiani plan chu silo lo charwanga ko ran sana pastor le evangelist Bible akan hu mi Yesu creative pek mi asirwanga thei fiam hi athupi tak si ti kha ka re thei si se la ka lo ye Sialal le sia chung kha rem chang danin en recommend sak ve ula 나 종당 띄어. 아침 미카 타 독해 담비 제만 커멘 억 제만 강에 로웨스나 박하테 라이랑 친 차체스 그디라에 친 차체스 라이미 크리퍼부 컨트롤 장는 가해서 베테가 아투웨 아마스비게 메이크 베할나 아번 추아미 제이다 에vangelist 공 테 help na khi zai da si ti awan hal mi de kha ka thin lunga khi avung lang to ke atu afoi na gan
แต่ก็ชินชัชสกติก็เลยชินชัชสแต่กติดูนักจงอเมริกันนี่มีเก่าเห็นจงข่าวหัวเดียวสกตินักจากชินชัชสแต่กติเลยมีคริฟบูโปเวียลที่ชงอาเห็นใจตินนักนี่มูเดียจนพาสเตอร์พอลฮีกรุ๊ปคัดคีบุคัด Evangelist พอลฮีบุคัดตินกันเมมากะค่ะ Evangelist และ Pastor ฮีฟักปินกันเนี่ยดาวคีada upakan kan daw itu kan daw nak so tuwi siya titus niya wun halmi kamaka api cham juswa de ko ne na evangelist le pastor I bombing asmi tu kan daw nak he evangelist si zaida asi zaida ariana si zaida atu oksi pastor ni zaida ariana si zaida atu oksiti hi thai chiu chiu salon Evangelist และ Pastor กันดาวฮาโลวีอับอมตูกันบอมหายกันคริสต์บูเจ้าอะไรนะจ๊ะตุกนาตูโจ Evangelist ปปคาพันดังกันเชียไหน Pastor ปปคาพันดังกันเชีย Evangelist ตรงนี้กันคริสต์บูครุเซียวัตถุอะไรกันข่าวข่าวใกล้ทุกเจกัน Pastor วัดดาวคาอารีนาขนาดเชีย50สักขณะสมงาข่าวข่าวข่าวใกล้นักกองทองท่าเชียปาคันอันนู้นเลยเดียทูมีปาสตอร์ปาค่ะอาเกกันให้ลำชีสาวอาเกกันให้ลำชีแปงEvangelist อาสมตุกมีคริฟบูอีปาสตอร์ตัวนั้นโจเวลาอีจงคริฟบูเวลเดลักปาสตอร์ตัวนั้นหาเจมนักสไลเดกรัวอารมณ์โจ Evangelist นี่เห็นอันเรียนอันนี้รัวส่วนมีโตกันวักกันไล่นักปาสตอร์นักเห็นมินไงเดียวคิมอนรัวมงวลาและวัดเทวตาเคอันเรียนเดียนรัวจ้าจูอันรัวนักรวงจู Evangelist ไม่ใจดักกันซีใจดักกันเรียนซีอันนี้ปาสตอร์ซีใจดักเรียนซีที่ค่ะกันรักอิงฮัลโหลจ้ากัน Evangelist โปนี่เห็นปาสตอร์เนี่ยค่ะลากันทิมกูจูแต่ชนนักกันคริฟต์บอกกัน Evangelist ปาประคัดกันโซเมPastor Vilte an kan upat nak lan kan dot nak Vilte ka an kan shop yak tak di an kan kaltak alang kan pastor tuan bentuk alang kan member pol ka pe kai nak tu bentuk kan tika kan member pol zong ni kan ma pastor nak kan evangelist pol nak ka tai chan deu bentuk ke ramdang mi pipi nak ka uar deu bentuk kan nak ka de si de kan tuan vo kaกันเองฮัลโหลเลยไม่ใช่แต่กันสิที่กันเองฮัลโหลจ้าสิจุดจ้าจำ Evangelist สิใจได้สิอัตวันว่าใจได้สิที่ดิฮัลนักนักกันทอกปีมีเหตุแต่ตะเกะที่ก็เสียสุยตรงนี้ตั้มปีอาวันกันรัวลายมีก็รัวที่ก็เห็นคริสต์บูเฮทอกนักตั้มปีไงล่ะดีค่ะวันชิมก็ดูมีเสลงลมนักตั้มปีกันไงน้อยอันซิมีค่ะทากติลุยคุยเส้นดังอ่ะตั้มเดียวกระเทเลทัศนดึงกลุงอ้อยเสียจนกลงอ้อยกันอันเซมีค่ะฟังกิมจัดร้องเคยจนกรุณนดสานนเราไม่เคยอัตุปีจัดฮิมีไทยเราร้องเห็นก่อนที่ยังกันบ่อยไทยที่มีจูอันทุเซมีกันตั้งกอมไทยมีสิเสละปัญหานักเรียลต่างตึงกระรักทีมตัวมีจุดยังสิที่เสียจนEvangelist ที่มี Bible ส่งอาแต่ New Testament ส่งอาแต่คุยต่อกับกันหูไทยจนเจ้าปอลหาอันสิที่มีค่ะจังฟ้าเต้นอินรักสุนุยสักไทยอยู่ละยังอาที่เลย Evangelist ที่มี New Testament ส่งอาหูอัตมเราจะเตะคุยต่อปอลหากันหูจังเจ้าปอลหาอันสิที่มีค่ะมีปีปอลอินไทยดึงอาจังฟ้าเต้นอินรักสุนุยสักกุละเสียสุยอินกันทอกเกยจนมีตัวเตกันตีเวกเท่าอินเสียละเละเสียจงกันดูดันเวกอินรักคอมเมนต์สักกุละลงอ้อยกันลงอ้อยกันทุตอปิกกันทุสุยนุยมีเรียกหลังเรื่องเฮอันนู้นทุปีตกลงมามีEvangelist ที่ต้องฟังด้านหน้าในสุไบเบิลเห็นมุ่นถมลงกันพุทธาเสประคัตนักจุนหมายสบิกาApostle Paul จังไว้นักจะบุบุงกุลหวนขัดจังเรียนท้ายสุดนะปอลิหลอนปีกันนิสุกันปกสาลีซิสเรียขวากันแท้จุเลมีภาษาริลักประคัตอสิมี Evangelist Philipอินะกันลูติอันเฮนะกันจ้าเหตุก็มีภาษาริอติข้าบุงรุกนาคีดีคน
จวนฟาวดีคนหนาจวนดิ้งสิลมีกันที่มีค่ะฟิลิปค่ะเสค่ะบุงกุลวันขัดละมาจนฟิลิป the evangelist Philip ที่บักเสสุดไปอินากันเรียกฟิลิปฮีอินารักเนยเสรักเนยเจียสิ่งที่บ่ายส่วนนับนี้นักกันหูมีสุยิสุคริสต์เท่าสายิสุคริสต์ก่อฟังเนี่ยทิลเป็ด gift ก่อฟังสังเกตอเปกมีทองนักกันเชื่อมีเอฟซาบุงลีจังไว้ขนาดจุเลยอันนี้อินอติมีกัดลุนลำกันจะสิทธิกาจนเท่าสายิสุคริสต์มีเรื่องขัดจูอัพอสตอลสินะมีเรื่องขัดจูโปรเฟตสินะมีเรื่องขัดจูอีเวนเจลิสสินะมีเรื่องขัดจูพาสตาเลจิรตุสินะอัปเปดิสิจะร้องให้โตกับเห็น leadership gift ก่อฟังช่วยตู้เขาหาตู้มั่งบิชอปตัวเราเขาหาตู้สินะที่เป็กเราพิจารณาเหมือนปนี้นะปัจจุบันก็จน pastoral epistle pastor เนี่ยจะกวนที่มอเตอร์กวนนี่บุงลีจังงานากัน pastor เนี่ยนะพอลินอันนี้จะบิ๊กอัดชีสองจากกวนเมียสินันนังจูที่เจียงกิมาราเริงอจนใจนักพอลจูตัวเต็นตัว evangelist น่าจุดตัวน้องนารงบอกนะจะเต็นเส้นสวกฮิโตกา the work of evangelist ภาษาติโมเตเนี่ยนะคัน evangelist นะ evangelist นะตัวนั้นตัวน้องที่ข้าทุจาทุเปกเวกินกันหัวตาเสจะมึงทุ่มเตะมิน evangelist ที่ฮิจูอลังนานเฮมีอลังนักสุนเตะหุ่นเจ้าติกาหินทิลทุปีตะกันสุยจนevangelist ภาษาข้าทุกคนสระตัวน่ะตัวน่าจน evangelist John Van Galderen apa kalipatian mi pastor si ama kal upa hi evangelist pastor tuan dalau evangelist si an utabi hi pastor si ama hi apa arak bom da nan kaki evangelist si ate koran pol kan anti evangelist na wage sabu ang ana si Bob Jones University Doctor of Pastoral tivek lamusika cetok a dissertation ka evangelist so atsabu he trai ka ti em khato ka angan na ka affect yang ta chu kan tong sin ka let jawi ke man ka su ading ati he evangelist ti chu mun thum long alang nan chumi evangelist ti mi thoni nai jo se kirik tong fang pa ni ati chumi a chun kirik he chu ka thiam lawi he to ka thiam tak tak sia tai ta se le sia lal le e kan nei sia chung kha cha thiam khato ka khan kiri kanun le mia ati yang so evangelist ti ve mo khati khana umati chotso mun thukam thara in mun som nga le panga umi chon a verb zong kha som sari le pasaria umi chumi I an le dana chun preach thu phuang thu sim ti le pakara chun thu thang tha sim ti kha se chorong a khami pani hun komi evangelist hun ti chu a toy zong takikan sima chun thu thang tha phuang tu son preach the word ti ta kha arung umi kha khami thoi nai ta kan se pathian kam sok thu phuang ti kha se ati hun zo re ro ti ka chun chui Bible chang hun som ala panga hun som sari pasari chumi evangelist ti mi thoi nai yo takke tong fanga chun gospel phok tu ti khan sui hun thum te lang nan ko ran pek mi si athupi jia an Hnatuan an tuan fo pol kha kan hei zo le ti ka chun afiang de le ding tia ro di chu vian sri se la Lungoy sia lal sia chung te Sẽ là nó chậm sẽ
question danga khan kare to ke chu at bet ding ka thelo chu ve evangelist trong phang pathum long umi sina in nong le vap thon som nga som sari ti vek chu a pham kim tuk I chulen evangelist in tu thang tha in simruanga pian than nak chau kan si se kho kan ni tla hi ka vek chu ka von rel ne ta le dingi ka som sari som luk le pal riat som luk le panga rong in pian than nak thu minung pakatina sim phang khasi I chulen som sari nuwa chun kan ni thei ban chin ta chun som sari le pariat som riat nu longa khati thu thang tha thei kan si evangelist tong kam kha pathum thu kam thara man se la thu thang tha simu ati mi le thu kam thu ni si in thu kam thara alei chen thu kam thar sin si na chun thu thang tha sim long run dam na kan chaw na ka si thu kam hun khra zum nak thau thau sinan chumi hi chiang tu ka thu pi ti kha alei che in piang thar lo mi pastorin kan som doli bia ina ka than member kan red ti ve kha kum rei pi rak omi sian thu thang tha sim tu thu thang chan vun sim ruangi run dam nak chaw kan si si kho athu pi ji kha lang fiang na sa ka lungoi lungoi sia chung hun tong la na mi to kha sia tai ta sin na thu su na kha aza te khan ka un en sa la win ka thai Evangelist so polan si siang ven Hnatuan ti mi te kha umin ka te kha apoi mo big le kan pan slai sin ka thai Evangelist so tôi evangelist ti mi tong kam le kami thôi nai tak krik word pani hun zo te ka chun to yong tu thang tha phong tu ti si mai tu thang tha gospel phong tu ti si sinan he to ga gospel phong tu sim tu au pi tu pa evangelist kan ti thai ke eta kan ti thai lo ya chu efesa bung li chang lai khat lai nia Yesu Christ sal thilpe kiva special evangelist omdega thu thang tha vasim ding he chu zoom tu mo ne ni tuan wo pek se zerang thu thang tha he ti sim tu pa evangelist zu kan ti thela zerang a tharau thilpe Yesu Christ sal thilpe ga chun gospel John 1 Calden Tachun divinely supernatural enablement van lam thil ti thainak thu phun thainak hu ham tele thu phun thiam na kharau thil pe ka si ade cho evangelist ti liaw ba chun thu thang tha phun na thu thang tha phung tu chu avasikau na gospel long man phun de sinan efsa bungli chang lai khata kan hun zo de ga gospel long phun nak ding arak siro evangelist mi rek ka cho apostle sina mi rek ka cho prophet sina mi rek ka cho evangelist sina mi rek ka cho pastor tu sina ape nak sen arun ngan diga khan rong bol na tuan suwa nak sanga the work of ministry mo the work of ministry the ministry of the gospel thu thang tha tuan suwa nak rong bol na hen suwa nak tuan suwa nak ding sanga mi thiang pol igwif mi thiang pol zum tu pol pitin den na mi thiang pol thom nak dinga le kri tak sarong pum tua than nak dinga ti se sarong hito ga evangelist Yesu Christ hausali ko fin sanga ko ran nen apeng nak purpose asan kan zo tika zum tu ko san thom nak dinga tua than nak dinga Yesu Christ tak sap ruang pum ti chu local church mo Yesu Christ zum tu pol nun pitin ten nak ding sa chu a focus mi chu rong bol na tuan sonak sanga ti se chu mi le hito ki evangelist apeng nak san le
evangelist ti mi adik pe asulam hun kom ta hadin evangelist tuan vau siang atuan ding ti mi kan hun zawa sia sun evangelist sun thu thang tha zoom tu mi piang thar nun tu athat nak mangin le zoom lo tu mi piang thar lo mi lo ne ni rundam na thu thang tha sim nak mangin yang focus ti le the ministry of the gospel thu thang tha focus ken suana chumi kan hun la ka sia chun evangelist it tuan fo a muitin mi chu revival la evangelist mi piang thar to than chia tu that na dinga local church athimi nin na dinga pasita tuan go kan to ti ga chun bible feed the flock tu chomo tu kai shuayo tu kilvemo asia chun tu chom se asia chun evangelist i local church dai atuan lo chu tu chom sinon lo ve tu kai shuai sinon lo ve tu kilven sinon lo ve tu hul me se tu hul me chi yang si ti le tu jong kan le sia chu a hul kha mi dang ranga tang kai ta ki man so se Jerong evangelist tuan vau so thu thang tha mangin local church zoom tu pathian fa te kha thu thang tha ranga useful for the gospel sitting in zoom tu Paul motivate stir up that's a merang tong chu thiam lo chen kan hun mang le kan hun mang le zoom tu mi piang thar thang harin phur terin chathau terin cho chun chumia chun gospel tang tha aphuan nak mangin chulong selavin pathian thu tak pathian kam suak thu dang dang kal aphuan nak mangin chumi chun amai thu sim nak long in mi thorun dam selavin gospel ministry rong bol na ki chathau ter ding tu na kha zu ko than mi piang thar pol chumi chang sok ter ding chang phok ding pi tin ding tu that ding kha he to ke tharau thil pe ki atum ta mi ate tat se jerong kan na khale ka thei mi le ke ma khale lan lai ka ti mi pastor cha boi thak to evangelist Hnatuan awal sami evangelist na fe so keng ta kan ti bible cha te kan run zawa sia chun he to atharau thil pe ka in pastor ma thu pi da evangelist hito kharang thil pe kan do sia asang sang te ngan mi hi thu pi de de apoi mo de sik asimen theise mai sa big apostle asang tu prophet hite pa ni chu an thu pi yarong bung ni chang kul efsa kan do de hite pa ni chu ko ran din na ki foundation an se do sam ka ko ran din na ka Jesus Christ akile lung phu ma se Jesus kami apostle le prophet mangan apostle Paul chu yang san tuan vau thuan swala lam thuan swalong sron apostle Hnatuan kan zo te ka bishop ho ha nak lam khala de se pastor ho ha tu si nak lam ka apostle an tuan ve thuan swala lam he apostle Paul hit an in unique dang lam thei chena kan nei Bible ngan thei nak ka an nei an ni chu thunai na thei chen nei chun prophet policy le pathian thu athari phuan suami Bible ngan la re ro si te ka khan khami kha pathian arun phuangi an ngan chu Bible canon afam kim zo te ka prophet ka kan tu no jerong apostle le prophet chun ko ran din na ka lung phum kha Jisu dak mangi hite pa ni chun an Hnatuan an the ro tu no nan kan run zo te ka prophet noi te kan evangelist o mase evangelist no ya pastor o mase jero pastor na mani evangelist abo phuna akaw de atum de ka se jero thu thang tha kan sim ta ka to zo ko ran chun an boi hai se ka ta wan se lo ti nak ding pakhat phan lo
Jerong Evangelist Hnatuan apoy moisia. Ko ran kanwa tibuaye pastor le ko ran member remlo ko kanwa tu Asia chun Bible Evangelist are naksan tua sung ko ran apek naksan hecho. Apeng lo se. Karun beta ding ma de sao de ding na. Karun zau tiga pasitra ituan vo pasita mo porso. Pathian turwal gil, pathian turwal chok, pathian turwal zauken ase. Amo puna ka fate. Local church pakat long se. Yang ruang pasla pakat local church pakat nak tam kilo cho har ngai ngai. Seruang pasla chun turwal ka cipjang takina these angai sake akil vers. Are long time se. Ni khat long so zat ni long so kum pi se. Pastor chun Evangelist chun tua sung ko ran local church pakat lo se. Local church dang kala thusim ding tuan wo ne. Chuto thang tha lo puan sila ven. Evangelist chun local church zoom tu nun siat su tu doctrine diklo khalkha api sim thei tu. Ke ta wa Evangelist tu thang tha ka sim ta ka su tu na sim ta ka tok zau silo lo Bible la. Chun pastor chun resel general medical practitioner tamaro atlang pin tamaro chun science. Sumi tu na specialist sumi anjur the no atlang pin doctor tamaro nan thai sinan nalung lama pumpi lama chiao ka kaileng lama mit lama asia tu specialist report ka ko das. Evangelist specialist kan sini ase. Yang wanga ko ran pathian ji so ri taksa chak lo ter tu Kharau swal, zirnak swal kal ka pisim thai tu. Doctrine dang kal ka asil siang thai tu. Pastor nang manin Bible athe tu di se. Yang ra pastor a local church pakat lo se. Evangelist zo wak vi hundang piata na dang om ding. Bible wagon. So ko ren tu athan na le revival come tu. Zoom tu nun Zao ter tu thang tra sual tu rundam nak long silabin. Sumi pol kal kha asim suak azir suak evangelist mo punna ka si akaw deu minu atam deu seruanga evangelist speaking ding chun pathian thu tak kaw tekin thei man tu se ti kha evangelist thua chun hu swami siglong oye. Sa chung te bet du na nei pang mo. Stay tam ting ten avan chame anu me khuna kavan comment ve de lai kalom. Lu ngồi tuk siapa he next question kalau su deng mit la tampi in rak phi sin sak zau kalau ngồi zate nan kan rak zau vi vào ke tu rak zau tlang deng karak tim to mi chu yang se ti sia sun evangelist te mi hi tharau chil pe ka si sia kha efisa bung li chang hai khat na le chang hai ni na ka kan rak mu zau chon sia sui khal in arak sim le rau zau khuimi pol ha chame khuimi pol ha tang lai te mi kha arak sim le rau zau nan tua athar in rak zau sal sal efisa bung li chang hai khat na le chang hai ni nak sung ta kha yang mi ha hi dok song e si in tuisun ni kan nei lai mi tharau chil pek pol hi jang pol ha an si tuisun ni non lo mi tharau chil pek pol te jang ha an si chumi laka evangelist te hi tuisun ya kan nei thei lai mo nei thei lai si le chu jang ha ko than thanga asulam chan nei thei lo ka si khala si le kon kan ni zum tu thanga jang ha apoi mo na ti mi te kha jang fa ten in rak suini saksa lo la mi tua tlam tling za ten in rak suini saksa nan hi to ka mal tak ten rak zap sal sela ama efisa bung li chang hai khatna le chang hai ni na ro ri zau in kan rak rel tlang ke ti kha kalo som du amai se biak na ka sia sui thau in rak sang sak sela chale sia chum le sia lal in tul dan ve ken in rak bet sak ke lungoi Ase mitua khan kare sau zet zawe tam zet zawe Bible doctrine kan ti khamo Bible li
in zir mi kha chu kan mu dan adi kan thei dan ve khare la tu le apostle chu watchmani chu theology da silo ve sinan pathian thu tak nun lama atheijet an ti thave an himi thua watchmani thu himal te kalong ki bzathe ani chun pa pathian apostle ti chu sen one tha ti nak se thame pa pathian apostle chu fa Yesu Christ hebro bung ka kan pa pathian tha mi tiong chu choi swin Yesu Christ fa Yesu Christ apostle tha mi po chu minung hlei mi po lan se choi minung hlei ni po hi apostle unique danglam hlei chena kan nei choi danglam hlei chena ka chun thiếu tỷ thế na power là hi bề gần sẽ cái này rồi mi Bible ngàn thấy na tại hiện này Paulin sa cô thì cái hi kalau thu bề mi hi bắt thiên thu bề cái gì thì mấy tôi xin nhà cái nhìn cái gì thế là cho anh na apostle Paul asang tức Giêsu cái đúng phun tu anh mà rồi anh itlang anh itlang mi rồi anh mui na rồi in atu si ban thai anh tuan ra cho efsa bung ni chang ko la to from a simi apostle Paul le foundation mo lung phu ma simi ko thai lung phu apostle Paul le prophet Paul pare sak mi nan se e Jesu Christ ama ro ri akili lung poimo bi ka chang Jesu Christ I will build my church ka ko ran karem saudin ka ko ran ka ti saudin ka ko ran sak ding so mi a alung phu ma chun aman mi chu apostle le prophet and say apostle kal chu an ma an the zo Bible kal an the zo lung phu ko rin tin nak sanga mai sa big member an say prophet kal chu Bible ngan thai nak pathian in arun phun mi an nga ni Bible from kim an ngan the te ga chun he to kan na to an the zo tro bung li chang hui ni atang mi lấy cả ta evangelist pastor lo he tu na hin ko ran din zo nu lung phu ma apostle prophet chu mi ko ran hun sakre ro mi thiang lo lan sung ko ran sung e chang wai tu poimo ta na tuan tu chu evangelist le pastor an si a chemlo evangelist thil pe ke lai se ti kha ka re thei dok se la mi dang in run bom pe kalung oi zet siapa hito ka special request karak nei du mi chu sialal kha kemi hito ka hin Bible sa chiam Paul in an hu dan hia bang lo zet ti kan za ten zum tu za te kan thei tul mi ti in arwa mi tu ta thim na ka John Calvin azum dan ti vek chele kun mi rekhat lai ti zum tu Paul zoom dan ti vek perspective an hu dan kha jang fa ten in rak thei terola chumi in jang tin ha hi mi Bible bung chang hi kan ni ten kan thei cham ve dang ti mi te kha special request ka bun bet du si cha kalungoi lungoi chan tha pathian in pe kan thusima hin voi ni kan sim zawi mirang tong atel atam inti kan rak theu lawi tu lai mi nau hin mirang tong an mangi chulen kan umnak ta chu mirang tong mang hiran si kan na hak pol chu tika kan thiam ma thiam lawa mo kan tonga kan nei thewi ka sik pia ti vek lai kol tong ka kan tonga kan rak nei vek khasi kha in thei thiam sak kan du zati evangelist hi sa suina sim zawi John Calvin chun amai ngan mi John Calvin ni Bible exposition atu ami hi Martin Luther khalin abang lo ti khasi malong te John Calvin in amhan thu lawi ta thimna ka thukam hluni dan hi thukam thara kauran polin kan thuna tul sabat long kan ul lo ding ti vek la kha ama Calvini simdana si chu vek te kha thil tampi chale ani khan covenant theology
nào te kha nu le pa in pathian maya korean pe ka silen pathian maya ti san su thu tiam kam nan nei silen baptisma kan pe thei ti vek pol kha covenant theology ti vek la khara su anak khasi ni chun evangelist keep to apostle le prophet achem zau ti khap sa sui na simi kam khat ten ka be du mi chu apostle give achem apostle ne ni pathian thil pek mi lak song achem ti mi kha efesa bung ni changkul arun simi cholen hebrew bung ni hebrews bung ni chang kha chang ni chang thum ki zau se la ani kha mai sabi ki jisu khri an mi ti mutuan si cholen an he na apostle paul ne na khan mang bang za thil pek atel tika mi thi tho sal nak tiang mang bang za mun chin nak ra thu na ti bible ngan ri lo ngan che ri lo siro apostle paul chu mang bang za mun chin nak thu ni mi thi tiang an khawi dam lawan than cham saki an dami an cham sak lo mana thu thang chan sim nak le thuan pek nak an dami chumi kha apostle a chem temporary keep kan ti mi alang te kum zakhat tiang rong pathiani tharau lak song per mi sitia arwa si chumi kha chu kan boi ding ka zum lo sinan kan kal laka hi minung tampi in prophet khala lai apostle khala lai tian prophet lai kan non lo kan tinak san chu bible cha impact thu zo ruanga bible cha fiang te sim feng theina hi pathian kan ranga kan sim feng theina kan nei kan sim fiang thu tinak selavin bible cha kan sia ri kan vin sim feng mi hi kan ranga to ka ti mi si chulen evangelist was on toiten ka long ka sut ka kawin simen dingi John Calvin chun evangelist chu permanent keep asilau temporary keep asia ti du mi chu kauran san mo moi ummi asilau kum zakhat tiang rong long ummi asiti azum asinan Martin Luther kha pathianin evangelist tharau lak song apek mi si ati aval limit thailau chutika kauran pol hin an run thun tika hin cha kauran mirang tong ka simdingi kau chalen khatin kawun silfia ding cha structure anti kauran pungsan kauran pian marung lang tika kauran pian mang chu khuya kan mut thei bik tilen f Philippi bung khat sang khat chang ni a khin kan mu I chumi chu Bishop Paul le deacon ati nuwa mi thiang lim Paul ati khami kha kaurana chun kausan office kan ti kausan Hnatuan na ka khan bishops kan dung zara kan sim zau pastor Paul le deacons Paul lo kan si evangelist kan position anei lo chumi kha kauran mo man anrun man ti ka tu presbyterian khala se chun evangelical church run ti omi presbyterian methodist baptist le adang dang Paul khala hin evangelist hin hi kausana office pe asinon law office manan pelaw chu John Calvin Pauli thusim mi hi Anglican Paul khan anrun thuni Bible cha hi me theology si ruanga Bible cha hil fialavin chupa na ti khapa na ti vek la khomana kan hui atha thau ka vek ngan khal kha in thei to se sinan theology vun rela chon kau than thuan thu le theology rak musuak tu polithu rel lo athei lo ruanga cholen mit piangai tu hi kan bangolo mi re khat kha chu Bible cha thiam sang PhD tiang zero mo the zau mo cholen kai lai mo vek anum tika chumi kha kan rel nak sana si chu John Calvin ti dan kha si sinan sa sui ti mi kha za kan zum mi si evangelist hi tharau lak song asi tika avat chem vasibang ta se asilen evangelist tharau lak song pek mi achem asilen evangelist Hnatuan evangelism ti mi thurang thapon so cha achem theilo chutika kan boi pi mi son ding kha chu kan boi pi mi son kan dingi practicala letui kan boi pi mi chu evangelist Hnatuan hi achem lawi lelung tun cham tiang kan tuan tu li kan sima tu li
chu ti ka evangelist jiang ti vekin ko sanin kan som dol ding chulen jiang ti vekin evangelist hi kan mang ding kan bom boy ding amalong te evangelist hi tu vek din huna silen lai ram khala minung tampi kan umi achatuk nan pathiani ko lo mi tharau lak song khal chau lo mi tampian ve ding chumi kha kau thanin jiang tin ha kan bom boy son ding ti lam zong khan sim sela chulen malte ane da biki statement ka pek du mi chu leilung tu na hin America ram mi chang phong nak mai rak roi tu hi hoi fi la si England ram si in John Wesley tho in rak tuan tlang an si sinan hoi fil chu ani chu Calvinist si azum mi chu Adam sualna ka sin minung hi araso mi kan si ruanga kan ma te thathei kan silau timi Pelagianism timi pol kha adavi semi Pelagianism pathian Hnatuan kan ma minung Hnatuan tuan wa ti vet pol kha adavi chulen free will timi kan du khilna kin pathian kan khil ting kan du khilnan kan thading ti kha dau chutika John Wesley ho khal khan nasatak in an huwa o I nasatak lolo an huwa o simai an thi thiangin sina in hoi fil ka pathian in thasu apek te ka America tianga ra I chulen hoi fil rak thun tu hoi fili an rak tuan pi tu Jonathan Edward kha hoi fili zum vek rauri in klukin Calvinist kan ti mi Calvinism tin nak chun minung hi Augustinism nak Calvin khan athun ronga minung hi sualfa kan si adamit si in arasok mi kan si kan ma te pathian lungtong tir thei kan umlo kan ma ten pathian zauman kan hol thei lo sulen kan free will ti mi kan du hril nak hi tharau thiang limin na atun lawa chun kan du hril nak kin thil thatua men thei kan silau ti kha Jonathan Edward in asim tika First Awakening anti chang pho nak mai sabi kha Jonathan Edward in thong khat le za sari som thum le kum li ronga America rama khana rakhen I churuanga ti du mi chu evangelist hi tharau lak song Asia chun tharau lak song apek mi lauhin kan tuan tika chutingai nga jin athi zau lo chutingai nga in omin nak hotin nak kan mulau ding churuanga athubi mi son chu lairam kan zau sale silen Evangelist Paul hin kan thu sim mi kha hitin ka bun chan ter de thang pho nak mai sa son hong kha le za sari le som thum le kum li ronga thoki chumi America ram thang pho nak Jonathan Edward kha azir tir nak atha I adoktin ka imi atha sina in Jonathan Edward khan malte apen mi chu social gospel azum ve I piang thar kan tamasi len chauza kan rem thadingi Puritan polism na kha athuni ama khal chu Puritan pol minunga siruanga piang thar kan tam vivo silen leilung tu ni kan khat vivo dingi chauza kan rem ding timi social gospel athuni chulen ama khal chu post millennialism anti piang thar kan tam nu longa athian ramading ding ji surung tum ding ti zum khasi senan kan vunta thima silen zum nak athupit nak chu Charles G Finney kha Presbyterian minister siani kha chu zurnak nei lo si sinan pathianin yang ronga khatluka rakmang Charles G Finney kha Second Awakening anti thangpo nak voini nak aman mi si thong khat lezariat som nga kyang kap rong kha si chumia ani kha chun Adam sinak sual kan puti mi apom lo sui sin siang apom lo ti len minung hin kan free will kan du ril theina hi thupi tu kan du ril theina kan pathian kan ril thei ti kharak pomi ani chu social gospel lo si zum tu kan tamasi len chawra kan rem ding
ti khasi khami kha kan vun zau sa la si len America ram rim rimi chang phok nak pakhat nak la pani nak hi pakhat nak kha cha son senan pani nak kha pakhat nak atluk lo jiang ro ti len zoom nak chiang kwang lo khalam zong ko rama kin evangelist tam pi pathian ko mi kan dingi kan thurin kan thu sim mi kha jiang tukin ha thu pi ti le cholen malte mai sabi ka sim mi kha vet ta ka du mi chu kan ni kan sen la ya thong ka chakwa som de kum nga ka pian tham na karak chavi chumi han rim rima hin a som de kum chum rong in pian tham na thu tha chu kan rak thei ve nan chu ti ngai in pian tham na hi ko thana lai kho te sim lavi sina in pian tham na thu run dam na thu in vun sim te ka chui thu tang cha thei na ruangi tharau thiang rim chavi pian tham na tak tak chau kan si churuanga tuisa chungi simmi le sa sui simmi kha vun khom tika chun koram lai tlanga chun evangelist ke adang te chulen biak ina roi biak ina panan si ko thantina thutang chan sim tika pastor naw ta de zong ko san run ti boy de zong kha yang botizat hu sal ding mi athu asithu law ding nan chevi churuanga Evangelist Hnatuan hi pathianin leilung tu na chem tiang tok ding mi si chu kau san thuan thu i non lo ti John Calvin rak ti mi kha nasatakin kau san influence luan mu na ane sina in tu John George Whitefield kasim ve chulen alei in Billy Cram kan run le ding Billy Cram ti ve hi evangelist ti ko an si Southern Baptist Paul Khalin chu ve kan vun zau tika chimna ka temporary keep ti arret theina kha vaman khal sela ama khalin alimit lo ruanga pathianin atul chana chun Martin Luther te akau si ti khana ti mi kha athwan thu zong en mo sang ke in kasim du mi chu evangelist keep chu temporary vasiman sela asi khalen evangelism Hnatuan kan thada thelo mi chu zo pol Hnatuan ding ti kha kan main he na pathianin akomi pon he na zumtu mi piang thar pon he na kan malakan ti the dan tok chevin in pe si chun kau thani kan man dan ding kha chu practical issue ti mi atak tak kan man ding mi poimo pol ti suan mi pol mi pol khasiang tin ha kan mu ti mi thu su na ngan mi a hin kan zau le ding khalongoi longoi tok sa chung jang fa ten comment na nei mo cả tôi tiền xa suy lẽ xa là lên vấn chim mi khá vùng kinh tô kế vấn tôm bao tế lai lấy thấy ọc đến vấn phun ọc các vấn đủ bần tụ comment bần tụ cái mình bẻ các đủ mi cho evangelist lắc song he cái cho tu dòng ri câu in Bible cái hụ nín asi tiệt cái lại cho asin ain Mizay mo ka pathian ni evangelist kharau lak song apek kan ti ko bu zonga khan apek lo mi pol kha evangelism the works of evangelist kharau tao tai na kan tuan lai lo ti na asashim lo ti ke ka ven mu ning ke se ha ta chun la ga pek nak lak song a chou mien the gift of giving khan mizay mo cho pek nak lak song ngai mien asinain pek nak lak so angai mi krifa bua zaimazat an ko bua za pi te ni tompal te chon pek di asiban to kin evangelist lak so angai mi na man selo piang thar popo he evangelism a tharau tau te na ka kanetel di rem ko ti ke toi zong ten toi te ben chem ka du atang ina ben halai mi kan tam pi bong than de lai ma kan tam de chim ha se ka ben chim me de ka lom se longoi tok se chel tampi kan rak arak fiang zawe kan rak fe sun zom bi baw mai ke tui kan tui rel tlang dang ka du mi chiang si ti sele afisa bung li chang hai khat chang hai ni nak thau kha kan rak base ding e ka dok songa kan apostle Paul prophet Paul chele pastor Paul le
จนจิรตูปอลที่มีทอน evangelist ค่ะ list ต่างติกะอันนั้นตัวนที่ตั้มปีมีรังต้องกระรักษาไปไกล overlap อารักชาตัวมีค่ะตั้มปีอิติจะรู้ว่ายังเป็ดจะยกนักอันไหนเกที่มีข้าสังฟัดเต็นอินสุนิสักุละจะเลยจะมีทอนเปปาร์โรอินกันจานเฮฟเฟบีบาวร่วงประคัดกันรักเบ็ดสิไม่ตั้งอี evangelist gift ให้ pastor อินเตอเจ้าไทยเกมอที่มีข้าขัดตกขันรักเบ็ดโลสละที่จะรู้ว่ากระสุนมีงานจะยังเสียติเสียจน apostle และ prophet Paul รักชวนมีข้าตุสุญญากันในนนเราร่วงevangelist และ pastor Paul อันรักชวนมีจะรู้ให้มีปลีกรุ๊ปปลีกันเต็มแค่จะให้มีกรุ๊ปปลี Paul อันชวนมีง่ายให้วนเจ้าเสละถ้าต้องมีตั้มปีติกะยังหาเป็ดจะยกนักอันไหนที่มีข้าประคัดนักจังฟัดแต่ในส่วนนี้สักุละจนปัญหานัก evangelist give he pastor อาเจ้าไทยเกมที่มีข้าจะมีปัญหาแต่ข้าจังฟัดแต่ในรักส่วนนี้สักตั้งกล่าวสมเสียส่วนกันถกเท่าเกยจะเลยคนเสียจงและเสียหลักข้าดูดันเวกินรักคอมเมนต์รักตัวสักุติข้ากล่าวสมดูสิกลงอ้อยมีตู้เสียจงคุณเรียลมีค่ะก็คุณการกวดตาเด็กต้องดูมีค่ะต้องเราแสดงถ้าเราใช้หนักหลักสองถ้าเราใช้หนัก soul winning to keep up the Holy Spirit สิเราถ้าเราว่าใช้ดิ้ง to every believer ยุ่มตู้มองไปตรวจเราเสียแต่ว่าถ้าเราใช้หนักหลักสอง evangelist จะมีรักษา evangelist ที่เรียกสู่ทุกทั้งชาผู้ทำถอยเสียงแต่ผวนไทยนะจนตรวจว่ากันต่อติกาจน zoom ตู้ที่สุดตักษาก็หันเมมเบอร์ทุกทั้งชาระมันเทมีสิดิ่งถ้าเท่ากับตัวไทยนะค่ะสิแต่ว่าถ้าเราใจค่ะ evangelist ตารู้ว่านั่นดักรวดปังหนึ่งเสียจงค่ะจงฟิล์มคุณหลักสิถ้าเราใจนักจนหลักสองสิเราละอาจจะจะพูดทุ่งไอ้ขันกับคนอะไรตาเสียละตัวเสียใจตาสตูนสูมีค่ะที่พูดว่าอย่างเช่นapostle และ prophet อันนั้นนนละฉะนั้นอันนั้นตัวนี้กันเราติกา apostle พอตัวนั้นเราตัวนี้oversight and declaration แต่ว่า prophet evangelist พอตัวนี้ผลส่วนนักลันตัวนี้ pastor พอตัวนี้ bishop overseer how hana kal apostle พอนักตัวกับเสส่วนpastor ตัวนี้ว่าข้าจูกันที่เราบังคันกูรันตัวสูงกูรันpastor ตัวนักmember มัวข้ากัจจุอัศจรรย์อาทิตย์น่ะชาวสิข้ามีกิลคอยและข้ามีจอมและไกด์สวยกันสิจะapostle พอจนข้ามีการอันตัวพากันหมดจน prophet และ evangelist บางต่างกันสิ prophet พอกันเราที่อันนี้จนปฏิญาณnew revelation ทุกทาร์อารมณ์ชิมมีค่ะเฮ็ดชัดอันถ่วงตบใช่ไหม evangelist พอจนทุกทักปฏิญาณอารักพวนเจียมี Bible the written word of God Bible ข้าฟังกินกันเนี่ยจนข้าสิตาดีแต่ละทีอันถ่วงเวทบเสแต่ว่า apostle และ prophet อันนนเหล่านั้นอันหัดตัวมีเวกีpastor และ evangelist เห็นกันพูดไทยสิจะทนเปปาโรอินสุนัขเนี่ยตาข้าอยากสิตาevangelist give he pastor อันแต่เจ้าไทยเกมevangelist give และ pastor give ให้ดังเสีย Bible อินสุดานจะติกาจนเจ้าไทยแล้วยารัวที่เลปาสิตาจูตัวสงฆ์หันปะคัติตูกิลตัวสวย individual ตะกันตูโดนักลาน evangelist ที่เลเปกจูตัวสงฆ์หันปะคัดลงข้าโฟกัสให้นนละ the body of Christ ปะเทียนโกหันโลกาลจะดังข้าสิติกาอันนี้จุนปาสาวเวกินเรย์ปีคัลปุ่มปักเตมินุตัมปีคัลค่ะ
cái yêu sai thế nào hu hovin mi bur ne na pathian thu tak huan chami tan san men slavin pastai ar akil me pastai azau khen me pathian thu tak thu thang cha sangi man thei mi sidingi vatua thu thang cha sim dingi ama simna kalin mian piang thar leng son khato ka tel mi chu khamia sim mi khan zum tu pol gospel thu thang cha da tuan na ki man thei mi sidingin hi to ka hin evangelist thu thon pe paroin Bob John Senior trong cầm te hi lâu lòng ta cả được anh ấy evangelist是 evangelist Bible trong din phu la khar evangelist 是 Bible trong din anh in sim mi cho Shepherd khar evangelist 是 Dallas Theological Seminary din va thế sen Ambassador Baptist College din tu pa kha evangelist pastor tuan da Bible trong din va se Bob John chân hi ti ra de evangelist mi chu cái hi evangelist ka si pastor nak chun mi hlo mi swal tam pi ne na thu ka sim thei ka tong li wa we chân zum tu khal ke chun tam pi ka wa ho so evangelist ka mo phur ka tuan wo pakhat chu zum tu mi piang thar po ka thu thang tha tuan kharau hlo kai na na tuan dingi va chok phur le tha va tho der aswe nun thiang lim nei ding tharau thiang lim khate evangelism tuan suak ding hin chu evangelist ke chu ka na se ati avadik tak ka te se so evangelist mi chu hi asim siang na ka si ati John Van Kadren chu pathiani ako mi evangelist thilpek apek mi zum tu van lam thil ti thei nak thon supernatural enablement so the tharau thil ti thei nak thon thu thang tra sangi hang thei mi siding in mithyang pol zum tu pol vatu athat vathom le miswal mi ho ne thu thang tra phuan so nak mangin thu thang tra rong bol na focus taki chang vai he se so chu evangelist Hnatuan Bible sunga hun zo khom tika chu mi chu atel ve so nga pa shi tra thil pek zo tu zon thla evangelist thil pek zo a zo kop thela evangelist thla thil pek zo tu zon pa sa thil pek zo kop thela evangelist thil pek zo ta ta si pa shi tra atu na si ya zon chui ko han cho se lo de an Hnatuan mi atang vermeri bo ma ton ding an se pastor thil pek cho khan pastor ton se la chu ko han yang wegen yang thua thathem ding achak ding kan ti bangin tharau thil pek evangelist so lo in evangelist kan vatika ko han yang kupin kan sia so tero nga a cho ko phela si ti kha ka thu ne nak se la lo ye se lung oi sia lal le sia chung chung jang fa ten sẽ là khâu anh chấm tua sẽ pa lo na mic na mute Okay. Sa swin a chau kop thelo ati kha afiang zati hi to ka hin tui Philip Timothy kwat ni bung li changa hin Timothy kwat ni nak bung li changa Paulin jiang ke ma khan thungai thak so ola harnak tuarola chulen Evangelist Hnatuan kha tuan soko atitika atharaw thilpek thua chun sa sui sim mi kha khati khan
pathian tharawin in ko tika in thleng dual daw loadingi evangelist ko mi chu evangelist pastor ko mi pastor kan sidinga malong te pita kwat khat bungli chang sha chang hei khati tharau lak song tharau thil pek mi pakhatin pakhatal cho chauti mi kha a tika tharau thil pek hi minung pakhatin pakhat long ma chau pani pathum a chau thei silen chuve kha thila chang thei mo ta chimna ka akan ni pathum hi sa sui khal sa chung khal ke khal evangelist in kan rak wa ki chalen pastor kan tuani chun sa chung hi chu pastor tuan mai sai tu hi evangelist ina umi chun tu chu ke khap evangelist ka tuan mai sai pastor ka tuani khave kha thil kha practically kan mandana si sina in kabet du mi son chu pastor hin tui kauran tum pia chun evangelism thu dang tha sim chu a har zat ding malong te sarpit su na sarmana khin rang pol chu ane ta bi minute panga tal khi chu rundam nak thu anvun sali somnak an tu areng rangi huisu na rundam nak chawhi launan silen jisu khri I du do nak le atuar nak hin ranga ne let khan ding mo tian som thevi chumi kun kha chan tuan tam an tuan thei lo men thei ko than tum pin hatuan an si ruanga sinan bible cha I timate kwan ni nak bungli changa a evangelist na hi tuan so ko ati ronga pastorin evangelist na tuan hi kan tuan teng ding mi kan tuan teng tul mi si I alei chen America ram ta hin chun ko ram si len missionary na tuan kesimai America rama hin Christian ti o khal piang thal lo tampi nak mana si ruanga tong kaman man mi chu chas planting anti zan thing fa wa phun ve khin ko than fa phun anti chumia chun atui Southern Baptist Paul hin an laksong rau rian pe thalo rau rian pe an bo mi chas planting an toi chumi chu athu bi ki chas planting tu chas planter khan kau ran din thok tu kau ran thar din tu khan mi va som kwal community pakhat mi phun pakhat rak mi va som kwal e va hui khom silavin thu thang cha simi chuti thu thang cha in a hi mi kha kau rana an umi churuanga a lei che in kau rana members a thum nei mo members a ni nei mo members khat nei mo chun kan nei tam deuh khala si len pastor hin evangelist na hi kan tuan teng ma long te khodang danga wakin I thu dang cha simin kan wak lung theilo kan wa ding khala se son lo tu kil khoi tu ronga sinan pastor hin evangelist nai kan tuan ding mi si ya tilen timote kha efesa ko ai pastor tuan lai mi si ronga chumi kha kan thei sim ding I thu bi mi chu evangelist kum tin ko men hi rundam nak thu dang cha sim nak ding sa atok lo kan ma pastor full time mi atuan mi hin kan local sunga kan kau ran sungmi la ne na kan kau ran member I lut lo mi hen khala rundam nak thutang tha sim hi kan pi kin ding mi kan ha si chulavin kum khata nubu programin minau programin ENM programin kau ran pi programin ti vaili lai crusade kan so mi khan rundam nak rasim khalai sevla chumi long rina theilo khami khal kha kum khuwa thei mi ding mi silo chon kan ko mi chiau ta kha tharau lo ka yan si chuang lo thei churuanga chu kan na si ti kha kawun bet du kalung oi se long oi sia chung te fiang pa ko ruwa te ko ruwa atua hunti ban tu khan abipi mi atua sa sui hun chim ban tu khan pastor ni evangelist lak song angai khauchi mo angai khauchi lo dia khan an pani te khan teaching rian ve le chon piak rian le
คริฟบูทันเช่าตลแลทาราเก้าใจดูนักโททาจังโทตลนักเรียนขันปนีขันอันไงกูบัวขัน Evangelist นี่อเมนอดีกายเรียน pastor อดีกายเรียนที่ขักันวันเทนนิ่งจงอาขันเก็บมาเก็บเราที่ข้าเขาหลวงหาที่เขาวันรัวที่อยากเก็บเขาเรากันที่สีเสียจนตัวเสียปลาวันชิมีขันกันวันนี้ฟูหายเกี่ยมากับหูนิ่งจงอาให้เมนุงประคัดนี่เห็นทาราลักสองเฮประคัดหนักอัตมประคัดหนักตำอัตเจ้ามีเฮกันโกรัวที่เกี่ยมาจงกับหูนิ่งแกเสเวประคัดหนักตำกันเจ้าว่าสีเสียจน pastor ปาจงนี่คันที่ the gift of administration ช่วยเทียมหนักจงข้าเก็บจนเปกหนักหลักสองจงข้าไปเก็บกองหัที่เข็นเสด็จองค์ฮามอติเคกับวันหูนิ่งกเสตัดชุนนะครับตัวนับวันที่บรรทุกเกินเกี่ยมาจงเรียนปฐมปฐมกับตัวนี้ Evangelist จงจะสาวปี pastor กับตัวสินบักขัน Evangelist กับตัวแปงจน pastor จงกับตัวจน teaching จงกับตัวที่กาเกี่ยมากับให้หูนิ่งจน teaching gift จงกับไงpastor gift จงกับไงevangelist จงกับไงที่เข็นกรัวนายตัวประคัดนี่ปนิเจ้าโคเสลว่าจนกับ gift เราเดียวขกลักตัวที่นักตะโบมันตัวสังหายใจคอมมันเสลอใจคอมมันเสลอกันวันนี้ฝุ่นตอมเทียมกรัวแต่กรัวไม่จงอาคันตัวอิสระเป็นชิมดูไม่เห็นแต่ส่วนนัก evangel pastor คนตัวนี้คริฟาบุกันว่าตากแป้งจนคริฟาบุอฟีไหลเราหนักกองตัวขัดลมปาเตวันชิมดูเดี๋ยวมีสุลหามอที่เข็นกับวันวัดแกลมเซ่ไม่ทุสุนักเฮขันจัดเมียสิก็คุณเรียกตาตัวนี้ใช่ไหมทัสอะไรจะเกี่ยไม่ไงได้สิkeep a purpose แหละตัวสวมิตัวเราคิดบังเราลุตุกติกาขันมีน้องไปขัดดินสลาวที่เราไปปักขัดล่องเจ้าที่ที่ตัวอาศัยเราเด้งปักขัดนักตั้มเจ้าข้าไปว่าส่งขลักกันโม่ไอ้มีป้าสิตาละevangelistคราให้จนกบเทเราเดี๋ยวมั่งมาดีค่ะยารู้ว่าเทเลevangelist purpose เลย placement ring อันตัวนักอันฟิลเลปาสตาข้าบังเราตัวส่วนปาสตาจนตักก็จน member คลาดูดอดที่ individual ตักินกันอยู่ใส่ evangelist จุดนั้นเราฉะนั้นเกี่ยกับปาสตากับตัวนั้นจุดที่ง่าย member ดูดอดตกเทียมเจ้าก็เสียเราแต่ก็ขัน evangelist ก็เสียเด็กมาสีตากันเองร้านพาสต้าสุกัดวันเท่าevangelist เป็นสิ่งหนึ่งละกัดที่เราเดี๋ยวไปปฏิบัติกันว่าเองเดี๋ยวนะที่ตัวการจน apostle และ prophet ละที่ตัวกบเทเราเด้งนั้นอาเซียนมุเตเตตละเขาอารุงบังเอามีพอลตาเขาจะ apostle สิพาสิตาตาเขาเสียบังฉัน evangelist เขาเสียบังอันนี้เขาจะดังลำตัวกับวัดเสนส่วน evangelist พาสิตาอันจวนฟ้าเลยอันที่มีข้าบังออกเราตกติกาขันสิทธิ์ให้เราดิ้งที่กตินักสิส่วนเสลารุนที่มีข้า do the work of evangelist นาข้าพิธีมุตเตปาสตาตัว evangelist นาข้าสุกันตัวหนึ่งไม่ใช่เดี๋ยวรุนที่มีข้าอาฟิยาตัวคุณก็ไทยก็คุณก็ลุงอ้อยตัวกี้ก็คุณอะไรสามมาเลยลุงอ้อยก็เฟียกเจ้าซาสวีอติมีจูตุยมีรังจ้องมันอินคำร้องกันหลักโลทูอันไม่ตูลซาสวีติมีจูพาสตาออฟฟิศเล่ evangelist office อาบังเราอติมีสิจูร้องออฟฟิศปันนี้กันตวนเทเราจูสิเขาจูข้ามีรังจ้องมันอินคำติกากันปุ่งหูสิจนน่ะพาสตาร์ตวนพาคัน evangelist กันตัวน่ะจน
anga lo 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 lukhisi ahar lo lo amalong te kau shana pastor bom tu mo si lo len elda tivek pastor dang mo kan ne si len chumi khachu chumi ringin kum khata voi lei ni mo voi lei nga mo khwal ta kan tong theinan asinan senior pastor ti mi position kan kaya chun pastor bi kan sia chun pastor Hnatuan le Evangelist Hnatuan kha kep theilo tu Evangelist Hnatuan o ti mi khachu pulpita rundam nak kan sim tel chi i chulen kan bible simmi reng renga kin rundam nak thang tha atel mi text kha aum ring ring ruanga le chui sin hum crusade khal kan tu thei chulen zarte zarpif khala kan zir thei ti mi khasi asinan khodang dangi somi wa dinga chun pastor Hnatuan le Evangelist Hnatuan kha ke ba theilo Hnatuan dang dang asi ti khasa sui simmi asi ma long te tharau lak songa chun kan jong man tu hi mi e khat khan an kalo ta in rak ti dingi kan kalo silo tharau lak songa chun pani pathum mo sa chung simmi kha ke khal ka zum katlin latin lo qualification ka chu thudanga red sela tharau lak song tharau thilpek na chau mo ti chun evangelist khal hi ka chau chem ke pastor khal ka chau chem ke thi chia khal ka chau chem ke ti vek chu ka zum kau chuanga pakhat long sela in pani pathum ka chau chem ding tia ka zumi ma long te a office anap vun tuan ngai ngai a khan chun azaten ke ba theilo lungoi nên rồi ngồi tôi cái in rak sim fiang kha vek tu su nak te kha tu su nak har sa zet kir khan zet asi fiang ten in rak sim thei kan lungoi tok te kha karun sim bet dui tu a chun evangelist itin nak tu lamal tak ten rak rel tang sela bible songa hin evangelist Paul jang te vek nan tuan deng zau vek Paul evangelist nan tuan deng te mi fel fai zet itin nak list mi lau te ka he me he rel tools atin ka thei mo churonga zangfa ten an tin na khi jang ve kha si tool ti mi kha in rak rel sak theiula kan ni lai mi pol le koram lam chen tu mai sa khan nan rak rel le rau zawe seya zar khat zar ni thun chun evangelist kan simai ti vek pung san khin kan thawe evangelist tin na khi toite in zangfa ten jang vek pol ha si ke ti mi kha in rak sim sak theiula mà mai sẽ bị câu hình thật lệ cái gì Evangelist hi thu kham thara mun thum longa Evangelist hi alange a qualification la hi so alang lo me Apostle khal hi a thu pie a qualification la hi alang lo me Prophet khal hi so again Evangelist hi qualification alang lo me qualification tâm lật lăng cho pastor le đi con hiện sui cho nga quy to ka evangelist hi hilpek la ka tia cho prophet le pastor la kaum se cho nga pastor tin nang na kin aniam thelo de đi con cho hilpek khala tel lo ve rian tu na an sui rian tu na tuan ding mana tin nga sapik tak dega evangelist sidigit na khal so di kon le pastor na ken aniam fim lo le so evangelist an tuan mi na the work of the evangelist is Hnatuan the office of the evangelist mo phuna le so vo na kan zo dega number 1 Pathian thu tak thei asia tul phone choi si chon mi za mi asia tul de yang rong local church pakhat long slavin evangelist an long level evangelist Philip at the Samaria thu asia tok fanga ayuta thu asia tok fanga na an bola la itinerant tong level lan swe cho thế cả chun mi phun dang xì nak dang bồi nak dang vắt tông điกันxì thì cả doctrine bồi nak phun khal kha phi sin thấy xì kha tin nak atul de nge
Chero evangelist son wan kal den tlatun evangelist in hu akin doctor jer so. Arwal pama in siang asona jiratu thang thana sim the ta ka tok lo mo. Evangelist na hi akun har do wa. Bible tong zir tu le pastor men akin pathian thu ka the tu si. Ati azirta se. Chero chun an na hun zo te ka hin di kon tuanting manin rong bol tu sitting in the pastor sitting in mais bikin na kan zo te ka apostle song vai na bung ro ga khami chaboi na tirol rian tu tuanting in number 1 ni arel mi zo reputation good name mi min cha si lu ti se jero chan di kon tuanting manin mi soi sel lo mi fak mi lom mi min cha tu Paul kha ko than tin in ka thang trasin ko la to listra abathen dega minau te phakada moi pathian thunga e tha to ke listra ko zum tu pol an fakte listra is sin peng ni la iconium ummi zum tu pol an fakte amina tha chupa kha rong bol tu pa sita atlinga si te mo te isuno ati timote khase Chero amai sabiga timote ka tla ka chu pian pia the meanings theise meanings ak the he poeti lo sin polin amang amin kha tra zoom to an faki zoom lo to kha to an community khan an dak fak se chero a jiang kan mu ti le character nun chan zia za fak me chero evangelist i kin na ga hin nun chan zia za soi selding lo soi minung soi selding lo kan lo ding nan Bible sunga tu di konding mana pastor ding karang bol tu ding fak mi good name si se ati diga kan evangelist kal kha atul sen ranga mi film Solomonin to film bungkul huan ni chang khal khala khan rim hui suilemon na ken min chan na ki ri so ding asoi to sim tu bung sri chang khan na khala kan min than na khe tu pi bi ka se ahun ti mi hi evangelist long selawe rong bol tu pa sita rong bol tu ding sim chun apak khat na ka atu mi sir mangai ti khen bible ka mu se choi sin lo the lawin nun na tu thang tha ko san chom tu ding revival theng per tu ding a sirwa thara wi kha atu pai Jön pastor pinna le di kon pinna mo ta ka chu anun na ka ding se chu mi pinna tluna theina le sim theina kha po ta kha an tu ko ve ti ka bible sun ka mu ban tok se lo ye ro ti pon un bet pai Lung oye midang te sa sui sim mi kha zom mai photi Apostle Paul le Prophet Paul khal kha tinna kam lawi amai min muya filmi khan simaji tui siatai ta sin nati ve khan thu har sa kau hana position an nei lo ti ka kau hani office pani kan ti mi kau han Hnatuan tu pastor le di kon kha chu sil kan ti ka nem nge recognize to khasi I chumi tharau mi po long I thei ding mi pastor dinga pathianin akhila city nem nge tu ding khachu tharau mi pol deu piang thar mai mananga lo piang thar lawi vote ti vek ta khachu bible tell me silawi chumi ruanga chun kau san ni lak lu ding mi Hnatuan tu ding office pani laka evangelist tel lo tika chun antinna qualification kha lang lo sinan prophet le apostle khal tinna kau thani lak lu ding men si lo ruanga amma pathianin adu mi klingya mu mi kha akau simaji swalna an nei lo tinak zong silawin mo chuna chun cha sui ti ve khan pastor na kin aniam theilo ding evangelist kha chu ya tilen pathiani min man mi
reng le pathian ko mi reng kha aniam na ding lamzi na umlo kha lai patan silau dingi riang ro atlin na umlo ti sen atlin na umlo mi chu kau thani tau ter ding mi an silau kau thani lak lu ding mi recognize pek ding mi recognize kan ti mi chu nem he ding mi mai khan silawi ya tilen kan nem he na ding lamzi na le kan thei pi na ding lamzin chu adang na in evangelist ama ro ri in thu thang tha sim tu ding a gentle mi pol le juda mi pol la ki thu thang tha sim tu dingi a ko mi chu ama ro rin tling e ko mi an si ti ka tharau lak song thil pek le se phone sa sui tong kha a thabik ding pastor na ka niam the lo ding ti kha ka vun bet duai ka lung oi Nói sẽ trong tại bé đủ nó này mỏ. Pakhat te an chim mi kha van tling to ke an qualification an sina kha lo na in FSA tu na in an vunti mi FSA dalli chang lai khatin atang lai chang lai thum chang lai li an rian kan zo te ka khan an qualification kha a thiang ko wa te ka ro ki direct kan statement chum lo na in kya tanga vun chim mi chu equipping the church the saints zoom to mit hiang pol than chau tar le kri fa bu an nun an the na ha ding cha le chon piak nak man lo vil te chumi kil ven ding kha evangelist and rian a sitika evangelist he pakhat na ka chun akum maka kha base khan ka ban chim sia chun evangelist he an kum jong anau to kok atharo lo te ka ruwa kaima ka mu ninga arwang chu kri fa bu kum sao pi arakal chang mi thape tu ding evangelist so akum jong upat how experience jong angai mi si how te ka ruwa ka vong kadu fa de sia chun na men ka ruwa thiam lai lai ka ngi evangelist paul he tin na kan te chun untrained tam deu kan ke kani chu tin tana kai lo mi bible siana kai lo mi camping voi ni voi thum avakai bak mi kha tlanga ti thol ni pude khan cha mi evangelist ane tho te ka kri fa bu chungan valu te ka kri fa bu kha kum sao pi rak chang mi zoom tu pol nun thape tu dinga khan arak kam king lo ngai bible jong kha lu la to pakha man an thailo a context song an thai kho lo zai man thailo bakan bible ni la ke zal ni bai khwa ki pa evangelist an tuan te ka maka kha evangelist paul ni khan kri fa bu than chau tar nak nakin tampi an tuita ruwa ti he kan ma chin churches like kri fa bu bo ruwa kan venzo ka du mi se chu cha chum ram dang lai evangelist paul ka zo tik na hin upa de un se chun ngal nak tam pi angai mien se bible siang long cha sao pian chim pastor jong sao pian tuan nuakin evangelist akin an vatuan to ne zai po halakin an take ho kani lai tang lai evangelist so chon nak ngai lo deu mi pastor zai city ang hello mi kri fa bu zai city ang hello mi pol kha apiang thar bak ke rolo ule bible pakhat ai puda vak mi kan site ka hiban tu khacho evangelist ni angai ding mi qualification and sirwa lo te ka zo me evangelist ni chon ki experience atwe chung tam piang ai how bible ngal lak zong he ngal di cho homan kan hello nan zai mazat khacho angal mi bak asi how te ka zo chon piak nak diklo kilveng tu rian angai cha kan dir mun doctrinal stand asum mi ka fel fight in asmi si how ti ke chon adok nak bika kharau minung situ khacho pastor only can help evangelist only can help member of your then can help me sita khacho real how chim how lo kana se lai tlang lai evangelist kan tuning kan khen lo po a hen chon ala lai mi kum je chong han kan khri fa bu he atha kho se chum lai lo kan hla zong a man lo kan bia zong a man lo evangelist tam deu kan soman khri fa bu he than chin lang mang ding a senain tam deu kan soman khri fa bu bui chin lang mang kan piel chin lang adok na ka evangelist de pastor po kan dau pha na zong he zai de si de chen bible kan hal ning kha a tlom deu cha hlan ma si ti ke evangelist dam ni kan bin ka thai thiam na solo kai ma kha tam pi kan hal ti na ka se lai lo na in
ที่ข้าตัวเตวันชิมกระดูมีเส ลุงอ้อยตุกเสรารีเสข้าเวกข้า biblical insight เราเรียกเส Bible in ติฟกฟีซิมมีเหล่านั้น Bible ซิมมีจาเตสงเสฮิมีจังไทยตีรัวมีสิติกะกันลุงอ้อยตุกนักติเวกินเฟลไฟจะตินรักสิมไทยรัวงะตัวจูevangelist และ missionary ฮีอันบังโอโมที่มีทุลาคาจังฟัดเตนอินรักส่วนในสักหนึ่งกล่าวสมตัวevangelist และ missionary ฮีอันบังโอโมจะมีทอนกระตุ้ยดูมีจุดที่น่ะ practical issue number ปฐมนักตาค่ะตัวส่วนนี้ evangelist ที่ออปอลฮีsorry ที่ออปอลินHnatuanฮี Bible ส่งevangelist ปอลินHnatuanทอนอับังโอโมที่มีค่ะอินรักตัวเจมสักุลติตัวส่วนนี้มีน้องตั้มปีน evangelist อันที่อสิขออันตวนมีฮี Bible ส่งevangelist ปอลิตัวมีง่ายทอนอับังโอโมจะเลิกคนก็บุญดูอ้ำละใครคอมเมนต์นักละอันรักงานเรื่องเราร่วงแค่มี free evangelist ที่มีเหี่ยหมอตัวส่วนนี้ไม่ต้องตั้มปีเจ้าก็ทันมันอินถ้าเราอินมาเต evangelist ที่ออกกันติกะที่เวกแต่ที่ Bible ทอนอับังโอหมอ Bible อินซิรดานะสิหมอที่มีค่ะอินรักเบ็ดสักุละevangelist และ missionary อันบังโอหมอตัวส่วนนี้ evangelist ปอลฮี Bible ส่งevangelist ปอลินHnatuanอันตัวง่ายหมอจน free evangelist แต่หมอที่มีค่ะเชลปฐุมเตจังฟัดเตนอินรักสุยนุยสักุละไม่เสียบิกนักเสียสุยเท่าอินกันทอกเกยเสียจงและเสียหลักค่ะดูดันเวกินอินรักปอมดึงกล่าวสอมลงอ้อยกันนี่ไล่รำเก่าฟันเปียงทาร์ที่ออกเก่าฟันลิบารัดสิตัวรู้ไงจังเทลวันกันสวเวตบเสือเปียงทาร์นักทุชิมดูเราเขาจะสวขัดตัวเลยเจ้าตัวก่อรัดเฟดันเขาไทยละปาสตายังอาศิติเขาไทยละดีคนยังอาศิติไทยละevangelistยังอาศิติไทยละเขากันหุ่นดินติกะrevival baptist ก็หุ่นตีเท่านั้นสุกัยไม่ก่อรัดสิรัวกัสสาลกรรมสุมีก่อรัดกัสสาลกรรมเลยเจ้าเราพี่ gospel แค่ตีนักเขาแค่เสียท้องเลยแค่เสียใจตัวเสียเลยนั้นรัวแค่สาลกรรมนะสุกัสสาดูตักตาจุบิดังตาก่อรัดขันสินันอินหัวตุกปังดิ่งเด็กผ่านมันก็สาลเราเม็ดนะอันนี้ revival ก่อรัดเฟดันตาสุ Bible ขาลิเรา Bible สิมลามีก่อรัดขาลิตีเราไม่สบิกฟูลทำหลักขับเปกิ้งเรากันที่มีขี้อาสันตะบน evangelist เนียมเดียวกันเลยจ้ะจ้ะ Bible ส่ง evangelist อุตส่าห์กับ pastor ลูน่ะอารักโอเม apostle prophet พอลันเจมนุยคารุนสุนซอมตูตลาเขาจ้ะ evangelist apostle success apostle สองตูตลาที่เขาใช้ขับพอดันงานแห่งไงจ้ะกันไทยบ้านเราจ้ะปาสิตาหลักขับเปรองบอตัวหลักขับเปก็ดูเรามีปอค่ะสันนากะสินนากะevangelist กันแรกเนี่ยเอเชียจุกตีแวกินสารมนปันนิลองเลยก็อันมินเขาหุ่นสารนี่จุกไทยเก่านั้นกันเราละแค่ไม่ตีนั้นเป็นไม่สารมนปันนิเวเวนเนี่ยฮอกขัตาหินจานงาอันเรียกไทยละจานเลี้ยงเรียกที่ปันนิเวเวนสารมนขัดอันตรงนี้บ่จุดปักขัดอารวลไปสารมนมีคำให้สปีกอารวลไปอาลักสักสารมนอันตัวไอ้หุ่นดังอันเฟะไทยสุดๆยังมาสารมนเจียวกันในกระต่ายสารมนสักทีเสกุดตุมันมังเราฟังจุดกันเขาตัวเลยพอดีอันเลี้ยมเจียมสบายเลี้ยนู่นละมาจนอันเดือดเฮซ่าก็เลยดูมีจุดกันนี่ไล่รำมี evangelist กันที่มีฮิตจุดด้วยส่วนนี้ evangelist ที่อปอลินHnatuanนี้ Bible ทุกการทารสุ evangelist ปอลทอนแต่อันบังอโมที่อาจารย์ไล่รำละมาจนกันบังเราหน้าสายกันหมด Bible evangelist ที่จะทุกขลักกินนักปอลกันหุ่นเรียลที่การจนนี่ปีติงตักปีตานาปะเทียนทุหารสามหัวขลว่าสิ่งเสียงไทยนุนละมหารสาปอลขลข้าไม่ผีสินไทยว่าตัวเรียลไทยอาศัยจิรนักลำขลามาออมโตกี
meeting sẽ tuần na lam khala atui chung nei mi ta kan si atul denge kan ni revival ko ran evangelist the bible song ko ran ta chu aling le de se an bukan bang ola so evangelist missionary bang mo tia chen dong ola run nam na thong thawa sim na ka chen chu kha chu zum tu ma sim ding se evangelist ka chu evangelist khanau thil pe a chau denge a chau ve so chun tua sung ko ran ading chia pol ne na kan thu wa simi run dam nak thong tra to simia ta li piang thalo kha chu a sim dinge an teli nan kha to ka kan revival piang thar chia pol tua than na le thom na ka te than mai missionary chu ram khatin ram dangi no ruanga evangelist ti thai lo de thế xin ko ran ka pa sin sui taratin ram thim wa nor ruanga kan evangelist ta thai lo de an wa sim mi chu rudam nak thu gospel asitika chun zo isim khan le jum tu phoma chun kha khat kan sim ding ne se ka ve an bangala wasi ti te kha ka sun gun sem du mi se la long oye sẽ là lúc ấy sẽ là sẽ trong tệ yang ha biết được cái này mà tuy sa suy sim mi kha le sa chung sim mi kha ka bet du mi umi Bible evangelist tin mun asimi le kan tin mun abang lo tuk ti chu tu longa kan wan khana silo tui koram lai tlangi umi khanin pom the sela chule tui sa sui sim vek khan keitla karak fe peka phalam khoki anga khin ka fe I kan pat te khan midang amarak mo thlo ye so kha thu simina fa fe terati ka fe na khuwa kha pathian rem ruat ma siding mi thian rak ngel chali thu ka sim nga lo sabbaji sung khat le indu dot tu khali lung phan ding khop kha kan si crusade voi thum rong kan kai khan thu simin kan poki sinan kum nga pat tin dan kai chopin kum nga pathian thu ka simi evangelist in aboi thak na sating angai tu ranga chun ti kha kawun ruat sali athar kha chon rak ve sinan khathin nung sunga hin mi mo bible thon ka si ka kai ve tul tia India rama karak pok ve khatin bible thong kha ka kai chuna kan pian thar pek te khan bible thong kai po kha chu thua ki thu siman si tharawan nei lo ti kha kan mu mi kha siang lo cham han ko ding piang thar lo bible thong ka ji pa tol ra tuan mi kha kan ra mu tuk ti ka chan chu vek hir kha si lo ti kha tui din mun a hin thei sela chulen kai thei lo chu kan ding na in kai thei kan uma chun kan kumin atlini kai thei dan lam jin uma chun pathianin pian tharnak in pe ki kan sim hana pian tharnak in pe ki evangelist Hnatuan kan tuan hana pathian thu hi akai thei tluk tu lo kan kai thei lo hana zero vi vo thei tum sela chun lawa chun bible li evangelist asim mi thon abang lo tuk chulen kau ran hin tua chama tua chalo tia chun in tua chalo tui din huna chun orama kan lo nan social media man sana sitika lei che in pandemic 2020 le 21 khachu thu sim mo kha kan ngai simaji ngai lo khala thei la len kan so thei lo tika chuna chun even ro sal termi chu o evangelist kan ti mi pol hin zir hi kan tum lo chulen malte kan mai ti dan kan mai ti ding a selo rundam nak so pathian thil pe ka si ke ma ni ti lamani lo ti deu tla khi chun ka ring thelo ti deu tla khi chun mi ka ti rim silawin ka mu dana min kan bun nei deu le min indu deu ti ka lai mi evangelist Paul hin Hnatuan Paul hin tharau ngalnak spiritual pride kan nei zir kan du lo kan thei ba kan thei lo ding Paul khalin kan thei ba thei lo pi ti ve kan mang
chu lai mi pakhat pa ta chu an rak ta chimi John Calvin Paul kharian tuk lo atu thai mi na saduk ti ve kha chu thildik lo si zir hi kan tum kan zir vi vo tur kan ni te dimen se la Bible tlong kai che pathian thu sim tu chu sa tai tas le sa chung long an si sa sui le ke ta chu Bible tlong kai mai sa I pathian thu sim kan si lo pi ke ta chu zual kum nga sung ro ri Bible tlong kai lo ni sip thu tang thak rak sim cho nên kan vun kai vi vo chu ruanga tharau thiang him nei tu le pathian thu tak thrampi rak thei tu hi Bible tlong kan kaya kan hlau thei lo tharau thiang himin thu tak le tak lo mi zir vi vo chu len free evangelist thei mo ai ke ma man ka Bible la free evangelist karakti ove free evangelist thei mo ti hi chu adi ka kha chu kau sanin in tha lo ka du dun ka ding ka du dun ka aw ding ti tuk khisi sa chung le sa sui khan yang simo moi tak bet ding nan nei men dingi kau sanin evangelist Hnatuan hi kan tuan ding asia chun kau sanin tha oson sela chulen thilan vati suali kluk sian nak tla len kau sanin discipline kan building nun kan simadingi tu chu zo mani tha lo mi in thi san zo pastor nung kam dan ta ka kau san kha zal ban nak rau ri men then in zal ban ta dui wa ve ki mang mi kha chu sual nak avatu khara silen nun sima theilo churuanga free evangelist ti mi chong kam hi chu kaluat lat zo mani ukmi ka silo ti mi le zo manin sumpai khala in chom lo si ti na ka si a Bible lo kau sana position lo evangelist position a pelo kan tinan a kau sanin evangelism na kan tuan dinga chun pathian man mi khachu kau sanin kai tang sela kau san programming fe sela adu dui fe lavin chulen minung khami evangelist tampi khan kau san tla kan khoi thei chutika kau san kan vun ti tika atu khala kan thei mi chu pastor roi mi kau san chu North Korea chau za vek city tlan kha chu arab thak tu kha chu comment thalo se pastor roi kan tilo Bible cha roi mi Bible cha in roi tu ding si sa sueti mi kha Bible cha thu nei nak sang mi ka si chu mi kha Bible cha thu nei nak sang mi thei tu chu pastor si di kon kha chu kan piang thar kan nei mana piang thar chau Bible cha te thei mian silo churuanga athu nei nak chu ok zong in kan fe vi vo si len pastor khalin thu nei a Bible zong selawi thu nei du men kan chu si len ziang tu man alai mi ka ra thalo ding di kon spol khalin athu nei du men le kan tam de pastor chu kan chom mi si kan employee si ti men si len pathian du na ka selo ka som du mi chu comment nan tu mi hi kan siar na sa tha jang in pe chulen in ti mi comment kin chun tha jang in pe lo churo nang ma te lo ti ria sa sela na du ding mo kan ma in ti ria se da ro khan an du som in siang som ti kha akawun tel bet du churo free evangelist ti ve kha chu ala na khan chun kan rak man khalen man ding si tu chu man ding sa sinon lo chu si len tu la ji evangelist arvai vak sa chung sim mi kha avamak ve pastor le kausan in tin na thu ti mi kha ruat re rola pathiani thami in kausan chian niak no mi vatin ta ti vek te malong te khai kausan khan rundam na alo thei ti apom chek mi kha evangelist na tuani rami pa in rundam na lo thei lo arati ruanga kausan kan na se chun chumi chun na tha si asan tu kha chu kau ran kan ni kau ran vek la chu zabeng lo kau ran kan si kan beng mana kinning zak nonin arhim simin kan set up kha vek kan si lo tika ratariang mangin kan za kan beng ding kan bom thu din ti vek mo kan lam ding kan kula ding ti kheti helok chiam chau vek kha khami kha kau ran ti khami kha dok thin pi pa kha kau ran ti dan in ra set su tika kan na thu theu chumi kha pathian tha mi tak
ตักเราฟินนักในมีตักประเทศตักเทมีตักอินเขาเวกอตัวดิ่งหมอจุน่าจุนกันวันคำดิ่งกระดูมีกอดจ้องวันมังสกอดจ้องมันเตนันหัวลาเกมาเทหามอกอดจ้องวันมังเซละอภิวตโบอีกสิมดูมีจูกันจินเหล่านากันเทวมีฮีกันเจ้าทางเกยุกันเล็ดขานเกยุกันเอ็ดมิดเกยุจะเล่นประเทศทั่วหินชันวิวกันตุ่มเกยุดีค่ะก็วันเรียลดูมีสิกันลุงออย ลุงหอยเสียทรงvậy cái lom nên sẽ suy lẽ sẽ là chim mi khác cái đi riêng tắc ấy chim đinh tắc mi con ấy cái này chỉ cần buổi ngày mi xí cái chim đinh cái tầm tục cái ngày sẽ này tôi dòng tiền cái vấn chim li sẽ chun sẽ suy đi bên tu cái missionary là evangelist so anh ấy đăng đeo câu anh ấy tin mi hít thao cao chạy là sao xiêm là bet tắc thấy tao simana missionary po hi chu zoom lo tu bak he an feels de wa de kwa chun evangelist se zoom tu krifa rak se chang mi lak de wa hen an feels de win ga thai chu te chu missionary la evangelist an bane dan nak te khawan chim ga du mi se chun apan hi na ka Bible mi evangelist tuan vo le lak song le ni he ni evangelist po ne khat mon ti mi kha ka du to ke de halna von thiam to ke ani kha ok ding a sinan ani khat lo tak se ani kha lo na ka ruang chu ni hin kan evangelist po chu da si dia chen zoom to der to le chon piak la thon tar khaselo win an mani ken mi de ken nei an mani ken mi nei Krifa buni kan evangelist kan som dik na kan chu kong chu ta chut na ka khap na kong kan chon piak kan ti nai an kan le mi chu kai chu pathian ni khap na kong chima ka pe lo ang chat kong chima ka pe kan ti an ra lan kan sak pe le aram tho dong teng la sak kha sakao chon atu tan chu ta chut na ka pek na kong kan krifa bui kan baw tu ke pek na kong a hinแล้วกันโจนเปียกตัวกันจริงอ่ะไกจะเปียกหนักกองชิมปะเทียนเนี่ยกระเปแล้วไกกระเปียกมีจุ่มทั้งชัดกระเปียกที่ก็สิอันมานี่คันกัลปีมีเตงักจะทิ้งฝุ่งใจแค่นั้นใจมีเตคิมมักค่ะก็เกปะกัลปีสิเดกาครีฟบูค่าอีควิปปิ้งอันตัวที่เราครีฟบูค่าอันทันโชว์ตร์ดิ้งหนึ่งต่อกันอันทันโซตเราจ้า Bible อีมี evangelist และนี่เห็น evangelist กันเนี่ยเราบักเราที่กตินักรวงเสจนอปทุมนักเบลนักข้า free evangelist นาทีมีเฮนั่นวันชิมยากันมงเฟียงตัวเก free evangelist ที่อันไว้ที่เขามานะพรีฟบูนี่นอลกันว่าไงหาเรามานะโปรแกรมกันว่าสวยเปียกโคหาเรามานะคริฟบูนี่ราคาเดีกันว่าแปลกโคนาลงมานาอันนาคริฟบูตัลนี่หินจนข้าจำเปียกมีคิสนาสลองอัฐาเด็กรัวกับเบียฝากเรื่องมาฝากเรื่องโลจุกันฮัลโหลนี่เห็นหลายกลางนี่ evangelist โปรทำเดียวโจ underground evangelist ที่กตินายกันนี่จน underground evangelist ที่โจอันนาเก้าพันนี่คัน recognize อันตัวฮัลโหลอธิมันอันเปียวฮัลโหลสินายคริฟบูว่าคันอันนาคริฟบูซุบนักเขาเลยอันโจโลนะคันมาคาคริฟบูว่าคันอันนี้เป็นเวเปนนี่โกลด์กับวันชิมสันตีโปนาตีนาซาวิโจนี่อโบนักสปอไอ้บรรทุกคันคืออันเก้าคันไอ้ยัยยองคันอันมีเหมือนมันตินโคนักฮาดิงจาคันคันกัลปิเตกานี่หลายต่างเนี่ย evangelist Bible เห็นจนกันเนี่ยฟังไงไปตักสิทีคือวันชิมก็ดูมิเซมแล้วชุดนักก็ไม่ free evangelist ก็สิเสียจนกันคริฟบูตัลนี่เห็นคุยกันดักกัลใจดักตัวที่ข้ากันฮัลปีน่าสโลข้าก็จำเปียกน่าสโลก็ว่าตัวมีสองข้าคริฟบูกีร์ทานออกสวัสดิ์ก็รู้จนคริฟบูก็รักพักที่สองกัน evangelist ป่าพันตีจานให้เทียบเวลาจานให้มันตะเตะสองคิวมสโลอันนุ่งมีเป็ดเล็กนะครับกับคริฟบูคันไงอยู่สโลขัดขัดโจก็มีนี่ evangelist free evangelistไก่ที่มันข้าสินเตอร์ขัดโจ
kan ngai oxytia ka ruai ma du pau we kau han zong ni avak ma vak lo ting hat lo tiang ni kan du pau izal kan bai kan va mi he athangai mi alo buwa hin chan sau pi kal pi oka chen til bible ning just de ru lo ti kha ka mu ning se ve kai lom ngồi tuk se akim fam kim zat zau nan bal takte kamya kan ape tayomi pakhatte rakrel tang ka du e evangelist in local hin post anai lo e jiang tin local church in asom dolding discipline tool si bang salate jiang tin atwa pai te mi kha jamfa ten in raksui nui sakola e free evangelist ton pe paro thau thau se e ko than sunga Evangelist Paul hin office an nei velo mirang tong sana turwa Hnatuan pastor le deacon vekin post an nei velo tika ko thanin jang tin ha kan som so thai ke chon yang tin ha kan bomboi thai ding chon chu vek chak chi in ta thimna ka menung an se tlu set thai an se chu vek chana te jang tin ha ko than in discipline atwa ding zawin ha ko discipline to chiang big ke ti mi kha jang fa ten sui nei sak denga klo som du e sia suin kan thok thau ke sia chung le sia lal kha neta in rak bo mula lungoi kan thu ti mi kan tui tuk thave tu la he chan pakhat ti vek me he tu yang man rak sila se comment rek khat po chun pan ni la khoi nan ti khal he kan khop chong la wan ti an thin lung ngai si lo khal le kan zum men phe thu kam thar kan zo ti ka pathian in jisu in company adin se leilung thluni Hnatuan na de so i company adin mi chu I will build my church ka ko san ka ti thong ding ati mi ka sei so a ko ran chu local church he asi kan ti mai ding so a ko san he na chun thu pe ro people tuan so na ding a so i thu pe ro people tuan so na ding a chun local church se tuan vo nei tu thrau thil pek apek mi pola chen pasita le evangelist antang se evangelist su post za thu a nak ding chu bible alang lo nan atuan vo chu alang se so atuan vo wa chun local church tu athatu ding le revival theng ter tu ding le evangelism tuan tu dinga ko ran member of Paul han tlak seding kha kan rel non der zo Sotika, Yisuin, I will build my Bible college at Tilaway. Ka Bible tong kadinding at Tilaway, ka mission organization kadinding at Tilaway, Siran home kadinding at Tilaway, ka kauran kadinding at Titika, at tupi big dinase. Sotika, sui kohana at sun leituna, Yisun tunay nak sang big kalape. So ito na inaksang bit so zoom to member nung chadula. Patien to umlo doi taina authority to ina kapecho. Bible tlongin member chalo kan doi taila. Kan Bible tlong ta kan mai dan to chok min kan doi tai. So kan Bible tlong chun kwok fok ta kan doi ji. So kan doi mi nu le pa kan ro in so mai kho. Ani na ro ka ai in tek pa kha kwok fok bo we. Tàu cái rồi apa tiền cả vào đôi tụm số, cái bài vở tàu là cậu thân khá là cho nó cậu thân member đúng cha đủ lâu discipline, mình sẽ phải phổ biến tìm mi, kami tu mi chú tua sung cậu thân, tua thấy nặc thu này nặc sang đi cái về, lạc lụt thấy sang nặc khá tua sung cậu thân là về, cho nó company chú Hnatuan nặc hun tị nặc sĩ, Giêsu Hnatuan đinh nghĩ atan tami tuan suanak ding company ranga company tong kam mangi na tuan nak mul ko to sung ko han se tra chun boy pai na tuan suak tu ling pathiani asil mi kharawi a orden mi po kha tua sung ko san I orden le nem he thei pina nei ding hi bible akan mo se apostle sang mai nak sabu bung phai thoma antioch ko san Tlan something a pathian sarawin. Yang ade.
himi te pani hi Paul le Barnabas hi tuan suak dingi karuan mi tuan tu ding sangi karuan mi ka orden min swe serwanga anlu para thacham kuson thacham sakula nim hetuna thasuak ko dise khato ka kan hu mi so ko san ni pathian na tuan suak tu ding that tharawe siak thi zo mi orden zo mi khal kha pathian tharawin tua sung ko han thei pi na nem he na kha khato ka kan mu se chira Paul le Silas khal kha sia chung te tam man dan orden pasitan se reverend an kan du lo than mai orden pasitan se orden pasta kha ti kha mang lovin hal kha holin le tu la kha du orden ti te kha nem he na kan la se so evangelist khal kha so pasta tlun mana nga na se tua sung ko han pa tharau thiang lim thil pek chaw tu ban se ko han rong bol tu ro pi ta kan se tua sung ko han ni thei pi mi nem het me dignity za me tua sung ko han hi to tlinga se mi min tha se doctrine khadi ka se ti thei pi mi kha asia tu joy sin evangelist sun zau khalin missionary khalin mara church ko han tua sung ko ran min ngan na ane tu dan lai kan wa ti re kan war mi se ke chu ko han member ko han zau kha kan nei lo yang kha kan nei lo zum tu hom hai ko han se mai ti pa thien mi kan rak ruat sat bai chu khai kha da du to ki wa khi đi tòng leng men tak taka chun kan lai mi chu theina tak samruwa kan hora si ti vek de ve gan se ko han sel fai tak nei ding kan tlong a kum ni rak zare Germany pa Alexander Seidel evangelist atio kasut se lakha te lo pe tu na nei mo ti nei ha sinan local church kan ka local church polin rong bol tu si pathian hatu si tia in thei pi thain sam sa in orden in nem he chu jiang ruang a ti le bible ve se ka tluk pang khale azizu tu ding an mat se ka tlu mo tlu lo ka waro mo ka hang mo sum le pa ya luar ka tan ka mang mo nu naw la ma te porong na ta nu ni sim tu ding ka tu le se chu local sasan sia tu la kha in pelo na karong bol na ka report ka pere no cha khalin chato khato ka thenga se ka in jing za yo ka pere no jiang ronga discipline nun isim tu ding le khai cham sak tu ding le sum le pai khalin lak song te in pe ate gan rol pa ka ti mai ding zon wan ka dren khal ka su en arba baptist member se khato ka kan evangelist se American dung le ba nga fang khato member se an ni khan rong bol tu si evangelist si tin ati ma dan pil member si na thata ka nei an ni khan tuan wan nei accountability kan di ma se siana ka ken pa nga accident na khen ta se la ti sa dana choi sin jiang ma umpang se la suana lama an ni hi mo phunak nei tuan se nun isim tu ding an se bible ve se ate achrawanga tuwe kan thusu mia khan ko hana member sina ka nei ding ko hani na thei pi ding ko han thatam sak mi si ding lakha kan pe mo pe lo kha chu ka local choice tuan vo thu wa se la khati rong bol tu fel la chu an khop to kan pek lo han le pek amoy si pek ding se evangelist an wa vi bo te ka ya se khat po ta chen pastor ka tuan lai na kan kama tam son si CNTC falam peng mana kan naw le polin la pastor tuan atuan du no evangelist hi ki kan nga tam son ti men se pathian mi dakin khatin lokas tang a pathian thu ve hinan sima chun pathianin afa thin lo atuan dingi laksong kha pe mai ding nan tu sung ko ran local church member het than sia chun an thei pi ding laksong
pung man te khalin pe ka moi si tia ko ran ne khala ka recommend du ka long oye nami omang sa tras nami o Sia chung chung le sia la te chang ha be du kan nei mo. Cái chỗ ở tiếng tục cái thà rằng trong tâm pi cái vấn lại rồi mình sắp định cái ngày lâu cái lom amal ten kabret du mi umi sa sui ti ve khan ka ushan long hi pathianin thukam thari Hnatuan tu dingi ahil mi chu ka ushan kan si chu local church kha thun nei nak sang mi nei tu si chulen nun sim kan ti mi discipline kan ti mi hi an ma kha atlumi kha an tho sali akel ten din theina ding rangi nun sim na ki atum ta mi chu restoration akel te din theina ting khasi chun chumi khala nu nau lakitluk khal evangelist chu tami chun tui kan theive khan duong nang ngal nang mo porong nang mo thusim sual nang mo doctrine lami pen khala umi chu local church khan chawala la ding mi si example pakhat ta vunret sela thana tun karak simnan tu kha chu mi mo in kan ngai tika malte ka an min karel du lo dingi thlasak thiam pakhat kha mi pa min sen na anei tika thuan su ti asim lo thaten asim lo ruanga khan himi cho anti mi man ding anti akaushan al awum nak local church khan tharuk sungan phuari chudika tharuk akim nu thasari zonga khan ama khan in phel thangu ati pathian thang tan nak thasak kadu in phel thangu ati an kaushanin an phel tika chui thasak thiam kha zau manin nunami pan na ka min sen na an tinon lo ruanga discipline kan ti mi nun sim nak ti mi hi restoration ranga si ama long te kha pastor se la nunaw min sen na ane si chun pastor sa twan the non lo ding nan rong bol nak dang si ti ka chun ronga bol the jaw manin athu khan rel non lo ka thanin an phorian phel ruanga chuwek thau thawin evangelist hi nun sim tulin nung na phuar kan sidringi tharuk sungmo chulen in phel sara si len zaw manin thani kan tuk sen na khan rel non lo ding asinan tu kha local chasi a kan betolawi ma ta tali kan tal a chun hin sen na kan nei mi kha zaw mani phuar le zaw mani phel kan si lo ruanga kan thi tianga dai ding mi in kan dung lamin khatina zaw si khatin zaw khapa kha chu in ti ding chu ruanga phuar hi keitlan ka du lo chumi thlasak thiam thuwa khan athi zawi manten kawin lang tu mi chu ro chunga pudai te ti mi bible for the world ti mi pa khan irak ti mi chu kan sim o himi ko thanin an phuar mi hi cha na ti mo ka ti lo ruanga rak phelu khave kha phuar ding silo zo khal kan sol thu tin cha ka ngan ve ding mo ti an ko than min le address tiang ipe sinan ka ngan lo chutika sepat conference ka fe in jang tu pa in bible scholar si chumi pa ne na ka su tika kan ni india ram not is india le lai mi hin hlana chun ko thani tlusami hi kan phuaro kan phuar ti mi nun kan simi tharuk ti nun kan simo o ya ami mo kan sual sela mo ti ka su tika i phit mi chu yang zat nan phuar how long iti tharuk kati reasonable iti chun re sajatin ka tlung sinan ka ro sal mi chu ka won study ka share ka zau tika chun phuar mi hi kan tluk set tika kan phuar mi hi pathian maya kapal ti kan wan khan theina ding sanga sual thu ba kan choi theina ding sanga chulen mi in sualna kha men yan roi ngam zati an to lo na ding sanga chulen chu restoration mo akeli pathian thui kan bin sal theina ding sanga phuarna khe ummi si tuisu na ka ran chu phuarna lo kan lai mi ka ran ta chun america ta chun kan phorok chun ka ran da in fashion ding ruanga kan du lo chuwek kha pathian maya chun
thil dik lo za si chuna chun evangelist kan si tika kau thana kan loading kau thanin in pe thei lo mana kau than thu I kan thei lawa chun chumi chu Bible cha in zok du dana se lo chura free evangelist ti kha lakha in pelauti zonga chun amman ko nan asina a concept biaruahnak kha zo manin in ukthing lawa si ti ve kha chu Bible cha thon akalo o pathian sum loina dinga silo kalung oi ngồi tục sẽ là nếu tập việc sang tu kan rak fe chi mai ke cho mi cho ke me elok nak tam zeta thay men nan ruat nak le Bible in sim dan in rak sim fiang ula nu naute evangelist tuan at hay mo te mi kha kan dong di kon thu la kan re la mo comment a rak ome cho mi kha jang kha ten in rak pe sun zom sakin in rak rel sakula sia su in kan thok ke sia chung le sia lal nan ruat dan in rak simula lungoi Bible doctrine Bible para thumoi reading kan se nuna frek khat sanga chun hinna zet la char mending the rule of women in the church nuna poli chovo ko han sunga the rule of women in the ministry nuna poli rombona ke chovo ti ve khe ume mi pa poli chovo ti so mi rule tia chun sia lalikan dunga rel bangin asang son aniam son ti silawin chovo kha abang alawe tharau thilpe Jesu Christ thosal is thosal Jesu Christ ko ran ne thilpe sa bungli chang hlai khat thlai ni kan zo ti ga leadership ho ha tu shina thilpe kan se so ho ha tu thilpe shina kan zo ti ka apostle kal se anum non law nan prophet kal se thuan suanak lam khala se declaration evangelist so vo rule fang tla he chu proclaiming thuk thuan mi pi mai nu nau khaltel mi pa khaltel mi bur pi mai thuan suan din hi asise ko ran sunga se sapai Bible sunga chen chon pa sita asi khalle chu thau leadership lamase chu kan zo te ka pa sita a kan rak sui noi zawe no now pathianin Bible in asiala hito khi tan san mi je sui kalati bung thom kul hon re sa sa nan za ten kriji su pum khan nan si ronga Jiu tiom lavi, Greek mi tiom lavi, sal tile, miloti kala lavi, mi pa tile nunau ti kala lo. Jisu kriyapum khat dense, dese. Kami katsu rundam nak lam tharau lami khat se. Ka cross tiet balmia. So mi pum khan kan siro nu nau kan tho mi pa kan tho nu nau chowo mi pa chowo tho so to go han sungi how to si na leadership to sim na lam kan zo tiga kan sia so tho ding hoi khat ka sia ding rol le pani kalin an hun re tiga sia sa tu non no ding kan sia zo mi si ka bun sia sa ding mo ta kwat ka bung ni chang lai khan na nu nào chun tuk lu na mua bo thon dai ten min jir se nu na wi thu zir ding simo mi patlu ni thu anei ding simo chu ka siang lo dai ten son se polin ko ran sunga thu a sim ding mo thu sim Bible thu mi pa tel nu nào tel khami laga how to si na thu nei na se thu sim sianan silo yang ati le Adam to ser siamai sa si chui nu evi to ser siam se an hoi kala arun ngani chu mi thau chu trong thei lo trong dang du to ki amang mi ti sami ko san gorin khala hito ka tlun kan do ti ka Dr. Welwood ta kha chun trong se lo trong dang man hi nu nau chun bia kan mang ha sa ti na ka se tôi xuân ní có thân xuống ấy trong xét lồng phòng tâm lên nụ nào anh sẽ phò
จะว่า Bible เวกขันจะสิฮิตอกาหินปะเทียนทุเทียมยังว่าจุนตรงดังตรงลงสิลวิน prophecy ทุสิมขันเตอเท่าก็เรื่องกฎขบงลีสร้างสมทุมเล็บลีนักกันสิก็นั้นพอละนั้นนูนาพอจะได้แต่ไฮส์ยังว่าที่อันนี้จะต้องเสียนั่นสิละดานี่สิเวกินอันนี้จะดูลูโตอินส่วนเมนไฮส์ที่ยังขจิรันตัวสิเลอินะอันภาษาสุดไฮส์ยังว่าที่เลนูนาฟังก็รันส่งตรงจุนิ่งสักลาสิก็รันส่งตรงอันที่จะทุสิมจะตรงสิฉะนั้นนูนาจะว่าใจใจบุญเนี่ยนูนาอุปเดวโพลินอาจินเจ็ดเดวโพลินนูนาโนเดวโพใจปะเทียนทุจิรไฮเสดิเสฉะนั้นก็รันส่งนูนาพูดตัวดิ้งกลาดนูนาหน้าลันจิรไฮเสกลาดฉะนั้นก็ Bible doctrine Bible ปาริชั่วโมงกันจะว่าเสียจนสราวที่เราเปิดก็เห็น Evangelist ตัวนักตัวนักตัวเล่อตุ้มตามีเราเด็กอ่ะ Bible ละพอลชิมมีอ่ะนูน่าจะทุสิมก็เสียงเราเสียอันที่เราเห็นที่มีที่เราเปิดก็จะมีป่าทางเสียส่วนทุกทั้งถ้าพวนสวนนักที่มีอักฤษตรงก็ที่มีค่ะ Bible ละหุ่นสมเลยหุ่นงามีจุมีจุประคันนูประคันหุ่นเราเด็กเห็นสมงาตาจุมีป่าที่เราเสียอาฟิยอาดังปังอาเตตาจุมีนังอันเราฉันอัดรูนเลียนน้อยเราเด็กเห็นมีป่าอันสีที่อาฟิยจะมาพูนส่วนนักลำไบเบิลส่งให้ evangelist นัดวันนักเห็นมีป่าที่เราเสียฉะนั้น witness เตติขันนักพอสักจังหวะนักสับปุงเรียดอ่ะพอสักพอเสียโลจุมตัวมัวจุมันก็เป็นอันวักดัดใช่อันเข็นนักก็เป็นเตติอันขันทวนซิมตีมีอะขันนูนักขันเท่านั้นฉะนั้นรู้นะมันทุกทั้งถ้าเตติขันดิ่งเลยมีว่าซิมดิ่งจุมตัวมัวหวยกันตีดิ่งมีทุเปกใช่ฉะนั้นตัวมีว่าซิมเลยว่าพวนตีมีเลยอีเวนต์ที่เราเปกตีมีสุอาบังละฉะนั้นคาราวที่เราเปก Evangelist ที่สุด leadership ที่เราเปกสิเวกิน leadership อาจจะมีป่าโจวว่าสิเวกินมีป่าทางสิที่ฮะก็เลยให้ตักสลงเอ๋แล้วเลยเสียจงแต่ Salah kawan chimse masa ซากระเช้าขานี้จุเลนกันตรงนี้ก็ซิมมีกระเบ็ดดูมีจูที่มาเตะกวดขัดบุ้งหิดสร้างเลยขัดติตาค่ะปัญญาซิโมที่จนนูนาวทุสิมกับเสียงเรามีปัตลุนี่ทุนในกระดูเราทุสิมกับเสียงเราที่มีเลยทุนในกระดูเราที่มีค่ะปัญญาสินานปะขัดนันคมจูสปอลรัวนักเลย first century คุมจะบีสักขัดเขาหันมาสปอลินauthority จู biblical authority ลงจรวงทุกันซิมฮี authority ทุกันซิมาหินทุนในนักจรวงนูนาวิทุซิมกระดูลาวตีมีเลยทุนในกระดูลาวตีมีข้าจู pastor หัตัวนะว่าสิดิงเอลดาสิดิงี้ทุซิมจวนซิมไทยเขาตีอัดเห็นเมียนต้องนักการซิมเซน liberal เดียวข้าจนจุดอินปัญญาดันเชนเซนันปัญญาเชนดึงเสลาข้าทุกกบอสีสาสุยซิมมีข้าจะกระทบขลุ่งอ้อยลงอยเสียจงแต่ cái dòng cái lồng ngắt linh tục cái về Bible lấy bên chim người na chân sẽ suy chim mi kha at linh tục cái mà kha bé bom tu dinga khan experience cái in cái bên chim về cái Hnatuan min cái bên chim sẽ cho nu evangelist phe lại tang zong tu hi sam ne thok ngai anh pa zeu về cái dấu tích na chân với lại chung ấy evangelist nu evangelist bộ dòng cái dấu tích na hen min thăng anh tìm mi để dòng cho anh mà lệ anh creep pha bù chiao cho nên câu na in cái dấu tích na nu hi mai anh sắc bao lệ no ngay na anh ngay bao hen anh bia đi zakata som qua la bao hi cho anh bia cho câu cho cha chân
pathian ni nuarak sarna hin sung loi thu san wakan arak sarna pai pa tu punjan raksa lo nol ngai tu ding punjong an raksa lo dikha chu cha chu evangelist abak mi pol ni nang an rian tuan ning zo zong a hin krik fu bu tha jang pek nak nakin non nok la vai wan ni adong na kan phichwa peng mi sitaka bible chim mi hi an vun zul lo win nu zong evangelist an ne thok te ka thil dik lo bung chu anak bible han na kong kha te ten vun pi ati ke nan vun chim mi thok khan na kan klom te vun bet ka du mi se kai lom se lungoi tuk sila tu chu net big na ka evangelist Paul in anma evangelistic message lo asime doctrine dang ma chalo sila adang dang ko thani an simasia chun ko thana na je te e churuanga evangelist Paul thanga tha jang pek pha le warning pek pha in jang te bek chana ha ko than hi antinat theo e chun ko than le pastor jang te bek in ha an bom thai ke ti mi kha net big na ka comment in rak to sakola chu chun tuizan kan chan khami chumin kan top ke etuna net big na ke kan rel dang me chu evangelist Paul in ko than hi jang tin ha bom thai ke ko than chulaw sila pastor rong bol tu mo yang tin ha bom thai ke chulaw sila jang vek chana ha ko than ati nat theo kan rak rel tampi zauna net big na closing comment tha jang pek nak vek pung sanin in rak rel sak nga klausom klungoi sia su in kan rak thok ke sia chung le sia lal chule chumi thu nuwa kan rel khel mi ti nan ro mi asile chu chan kalo on sal ke chu chu ne tabik tui zani kan rel dang mi thanga se sela kolongoi Evangelist hin siang asim ding tila evangelistic message kan ti kha churu nam nak thu thang tha chu vasikha se churu nam nak thu thang tha sual thuru nam nak fanga hi chun atlang pi thu chun du thu se zoom da nga se kan du lo ta om ding senan kareo do bagin evangelist poli thu sim ding mia hin the gospel to the sinners run dam mi selo mi hlo ne ni run na thu thang tha lo arak sel if sa bung li chang loi khat hlei nia evangelist pe ka sinak san chu zoom tu mi thiang pol thom pham kim to athat an sinak ding sanga anun athan na ding sanga an tha tho na ding sanga ti kha tel de ga second Timothy bungli changa evangelist na tuano ati la na bungli bungnia preach the word tiom kha arun pe o ase pathian kam sok thu simo jiam tik chan khala a changrem khala rem lo khale ti porun zo te ka evangelist simding mi run dam nak fulong silavin the whole counsel of God pathian thu tak bible so mi mu he zoom tu mi piang thal pol tu athan nak ding rang an nun pi tin nak ding ranga asim ding an arak tel se zerong evangelist he to thu sim the sia tu na kharau thiang hli mi doctrine kharau thiang mi kha dan ding khala sim the de ti sami ti nun ya ti sami thu kha sim the de eschatology mai lam thil thleng ding mi view phun khal se bible ve gana sim the de a ko ran thun thu tiang khalin asim the tu de emi tu shala ti kha kalung kim sa de pathian thu tak mi min mai zo lovin ar se lo zong an lung oi ding zong selvin pathian thami si ruanga pathian alung oi mo oi lo tin pathian thu tak si nak vekin pong ne se pathian thu tak si na wen tharau khatin pita in aphuan te ga apostle sang wen after go bung nia mi thong thuan piang pathian thu tak kha tharau thiang him khatin site ferin bung sura aphuan te ga lung to yan deng tha pathian thu kan phong ve i tharawan khat ve nan ara su abangala apoilo pathian en tual tia chen mian piang thane pathian tual tia chen chu ap phong tu riang re khan thin heng to ke an that se
จะโจตุยสุนีขละคาราวขัดซีอินปัทยันสักพวนเด็กาคนนักกล่าวเด้งก็ฟันพาสตาไบเบิลเวกันเด็กาพาสตาก็ฟันินหัวส่วนเล่ไงเนบดิ้งสิลาเวพาสตาก็ฟันอาเห็นยังดินหุ่นสิยังสบายปีดิกเราแต่ยังตีนเทียดลางินEvangelist จนทุจจะตินกิมดิกตะกินราทัดตะกันพงเฮริงเสเฮมีทัวกระตงอาเจมดิงตัวเส Evangelist จนที่นุ่งจ่าเสมีตัวถ้าเราขัดละเว Evangelist ตัวนี้เส profitless ยังมันทันเห็นว่าเราทุกข์พวงสิจิสุนจนบุรุษสมบูรณ์ที่สาธิยังมันทันเห็นเรานุนนักไปตัวจะทาราลงเสีย second call in บุ้งทุ่มจังรู้กะยังอาทิตย์จังอันมีจุนมีทักอาศินันทาราวจุนนุนนักไปฮิตต้องก็จังอันมีที่มีข้าจะเที่ยงเสียจังว่าทาราวเที่ยงริมรินสันละเวทาราวขัดละเวกันเทมีทุกคนเหม็นขัดเห็นมีรักทัดเทบ่อยนักรับสดเททั้งทั้งจนว่า Evangelist ขัดเห็นทาราวฟิมนักจนเนี่ยตัวเด้งยังที่กับพวนดิ้งพาสตาทอนยังดิ้งเรื่องเรานักสดเทดิ้งที่มีขัดจะเฟียลินอัตตุลาจนพาสตาดิกเราเสียจนปัจเจียนทุดิกตักพวนมีขัดจนอารุดเวทเอาไปนะทาราวเที่ยงริมจะอาดารินสันินทาราวขานักทาราวหูหำทอนนุนเพียงลิมจะตักสินรุ่นดำนักทูทอนรุ่นดำนักทูโลด็อกทรินดังๆเขาค่ะอาพวงดิ้งเสที่ค่ะก็เรียนเนี่ยแต่บิ๊กเซสก็ลงเอาอย่างตรงไหนเสียจงและเสียหลัลเตะยังหาเบ็ดดูกันในหมอสาจุง เอ บุญ อ ติด ไหนหมอ นังมาบุญติดเต้านังมาบุญติดมาสักเอา se zeitinda evangelist ni pastor kri fabobom kholai ti kha propal deven chim gadwe evangelist le pastor he phalau lak song chiu chiu an seveve kan rian kha ai dang mia lo nine kan pan hi in kan rian be pi chu thong te chim pathian be chim zoom to chon piak kha se evangelist le pastor he thong tha kan chim te ka evangelist phong chim he tlang pin ngai zong anuam deu athat zong a tha deu mi alo member bol cha hin zai cha de chun evangelist so mur ka tharan si te ka an rakan tlon te ka hin zai kan ti lai ki an ka thar chun evangelist so phung an chim pe te ka din lo bakan an chim te kaมูลกาและเลยและดังจุดคราวลักสองสิโกบัวขันชิมลังมังอาจนคราวลักสองลงอิตาสโลเคียโลเวอินนอร์สโลเคียโลเวจุดที่ก็พุ่งชิมและมังมีและข้าขัดไว้ขัดพุ่งชิมมีช่วยใครที่ก็ขันข้าขัดไว้ขัดพุ่งชิมมีนี่จนชิมจงจามีค่ะลุกโคพุ่งกัสโลจนอันนี้อันชิมเจ้าสามันจงกำหุ่นตั้มเปลี่ยนชิมมีค่ะกันคริฟ้าวันรกนอติกาขันคีอัติลวนท้าตกไงอันนวมตกอฟอยนาเกนอันชิมมีค่าเทียมตกแรงไงนวมตกอันชิมโคตรกติไลโจจุดที่กากันวัดล้นนาติกาเห็นปาสตอร์นักนาเกนเอเวนเจลิสต์กันล้นติกาปาสตอร์นักเกนเอเวนเจลิสต์มูลกาขัดตั้งปีอันหลักโคเดียวอีจู่ๆอัลออกทะลุเบตักปักขัดสรัวเด็กรัวจุดลูกิน evangelist นี่หินจานทานไงจ้าอันรักกันโกลนี่คริฟบูชุงนี่จานันมันเลี้ยวจานาเห็นคริฟบูเฮลบ้าหนักและชับบ้าหนักตั้งแต่ถูกค่ะคือโกลเปียกอินพิสุดเลยคือตามกินตลอดค่ะกันรวมน่าสลอ evangelist และ pastor เท่าเต็งกันกัลโคงไง evangelist นี่ตำทุกอันกันบ่มโคงหาที่คือวันชิมกระดูมีเสียสนายอัตลางปิทูนัตุกันนี่กัลปีนิงจะตินเดสีที่จน
evangelist ni krifa bu der thom nak amu sima kha der thom nak kha roi tu maya phozar po kin umasi te ka chu an kan bom aya khan thin lunga te tar tuan chang chen an kan la ya hin bian kan cha ta ton mi chu tha kan in cham piak pa na kan in phil na lo tian ti na te ka kan nu bu cheu khat po la kan members a pizza te kha an so di cái chỗ evangelist cái gì thế cả nông na cái gì này bia cái cha bèn min ha chú cái chỗ evangelist cái gì giờ khát sung nên cái đồ thì aza tuk asinain phiang den chip gan du min ha chú nên khuất lang cái liam hin khi pha bu cái ngày về nu pi pha te cái ngày về cha cái thi là cái sup piak tu zong nên sia rồi là cái chuan piak tu nên si zong à kan phil bak na lai mi hi atu ten kan chim chia na chu cha chum ka zunin rinzo lao cái mà cái ngày lao cái phil bakolo cái giống này cái phil về thà lại nên run phil nga lâu đinh mi cho nên sam baki an khal tu na nên mà le nên pastor te bakhe run do nào tia bia cái cha pen na cái lang ra đan kin evangelist khalau ni kana kan zo ti an ma ni kan kha zong cham piak tung lo khan tha kan in cham piak peng na an ti an kan zot ta di cha chen evangelist ni kri fa bun bom kho na ha ding cha hin adik mi la man mi te kha kan chim na solo hi kan ma chikhati an tlong mi nai chu nan thi tik zong kan in pi na lai lo chen nan ngai cha cha zong an nem tu na kan solo cho cha abi pi cham mi chu hi tu khal nan tu khal ba khe nan zai zong te an from tu na nan si cha ma hi bakhan dot lai dia member la pastor la kala hin evangelist lu itim na la salo ma chen khri fa bu he kampian kan bom khong ati kha toi te chim ning tam bi ka ngai ko bo ka ven chek ke ma chu te chu adok na ka tan ta ka du mi se kai lom nói Saturday ka vun lut ve dingi sa sui khan evangelistic message long asim ding asilo ati mi kha khapom ka ran to thanna ka si sina in practical lam zong in ke chu ka sim dingi ta tim na ka pathian thu pastor tron rei zau mi le pathian thu khal tam za thei zau mi tam pia thei zau mi le azok thei mi hi chun evangelist tuan sal se la tui sa sui sim mi ve khan doctrine tin ki ma zok thei asim thei ko han thar sana khala bom thei sina in mirang tong kan vun sang de depends si lai mi evangelist kha chu se achung sim ve zau ve khan voi thum crusade kai le voi li crusade kai rongi tang pari ni som ni rol ul mon ni kulon kha rol uli tha mi khati pok mai si te ka zum nak dang in vun thuat te ka chun a boy thu i zumolo tilung ka ti ve khan thrau thiang lim thun simasi khalen anok thu pek nak thun sim khalen anok thu nun thian lim na an ti khale kun za ei lo le kwak fo lo phang in simi nun thian lim nak ti mi pathian thu muril a context pathian ni tum ta mi tak tak kha in sim thei lo ti ka destructive lam selavin constructive lam constructive lama chang se la in ti set tu selavin soi selam selavin in tu thatua chang se la kadu mi chu lai mi evangel tam son chu atam son kan ti da somriat percent tun chu zirlo kan si chu ti ka run dam na thu thang chalo in sim hai se la kadu ke chun chu len ko thani kan in tu thading tin ka ruat chu lavi doctrine dang sima si len ke amen le tam thei jati voi khalan sarman mi ki amen za thum nuai da lo chuti ka kan an thu le kan zum thu ti ka khan zum lo tilung ka ve ka chan ti ka run dam nak thu ngau te run dam nak thu long slo poro ka chang sam hla sal kan ma pali ve khi evangelist awak nu na chu poro nak silo thum han re chun jiang ve thu in sim ter khala si len kan thei tok chu kan zar thei ding kan sim thei ding ko han kan bom thei ding sinan mi mo kha kan ma ve kin zirnak chan pathian a pelo
cho lại cùng rây pi pathian na kharan tuan lo chu ti ka run dam nak ngeu ngeu hin sim hai sew la chu chu ka du mi si cho len ka ben du mi pakhat chu kan o ka hang tuk evangelist hi kan tu sim khi a rin kan a vi ngai har tuk chu ti ka hoi feel kha Benjamin Frank Paul Khan Andrak thok na sa skop Benjamin Franklin TV Paul Kha the founding father of America timi Paul Khan chumi khala hin athusim mi vai tam piesimi ka nga ji asim zaumi hi athua bangonan atong phang man mi abangolo ati churuanga kha David Hum timi pa ta chun imi hoi fili iliquans kha ao kam moi na kha asim tika mi pa na jinglam panga khan hoi fili thu sim ding khana vangai ding ava fetika journalist pa khana va tongel chale ei Dr. David Hum jatin nam chu pathian revelation pathian chu na zum nan revelation ti mi bible na zum lo pi yanga hinan na ratu ati o hoi fil tu sim ngai dinga ka face si bible ka zum revelation ka zum lo nan pathian chu ka zum nan revelation ka zum lo sinan hoi fil chun azuma si ati du mi chu athu sim mi kha azum tak hoi fil khan conviction anei I chutika ziang ati ti len hoi fili thu sim ngai dinga hin Mesopotamia ti mi kam khatte long asal ding khal se sela minung thong tampi in chumi kam khatte sal ding man ngai ding in andra pok ding ati chutlukin eloquence mo astal atong kam moi na kha mi in ngai andu ati chronga evangelist hin tong kam moi ngai nuam music to my ear tiding khopin na thu sim chu music ngai ve ka city tlukin sela timna ka thildang in nei sak law la pathian tharau ri sian nak sla sela sa chung i thu sim mi hi sa chung tum thu sim hi ka ngai thewi ani chu minute pani the ding khi panga rei atam chia so the creation to chiam chaw on me khi amoy vun healthiga chuna si mian huat thelo atlaw nak ka te itumi kha kati hi mok selawin kha chong sela ta thim na mi zau ki chun chuti chuan kan tianga kan tan achatur kan ni chun kan sang achading mi si chutin kan ti ka abang wala to chuvek tate kha atuli chulen ne ta bi ka bun pe du mi chu hoi feel le John Wesley Methodist ka than din tu khan ra kho zat si kho hoi feel chu Calvinism apom chulen John Wesley kha chu Arminianism asi sena in hoi feel an su tika John Wesley hi van rama na muke mon ti ani chun Jesu Christ I tau kham lal tau kham kha nai dingi kan ni chun kan hu cheu ding arak ti sim du mi chu theology matters doctrine matters strong evangelist in doctrine ten doctrine ti ve hi thei sela azir khal zir thei tum nung na chulen kan tong kam man mi lifestyle long selavin kan tong kam man mi style rim hi mi rangi music vek luk se sela chu tu na kin pathian ram hi asung loi ding zia ti len kan thungai tu hi chathiam lo lai khote mi long an se lo chathiam tam pi lai mi laka PhD tampian master tampian tong sia tampian Bible tong sia tampian nai ngan ji tama tampian tika chui pon kan thuan ngai tika mi moi ngai thei ding tong kam thum tong kam moi atoi zong sim ding kha sau dem khali minute pani reading kha panga kha rain sim nu na chumi hin pathian ro pin na aswa son ding ti hi be se na navin naw sim don ti ve kan karun sim ta du kalungoi se lungoi tok tuizana kan thurel mi hi evangelist tu se to khir khan zat le tu har sa zat Bible song hi te siar se la kan kuitok aha ti Paul cham chaw deng mi se tuizana ol zat le experience thon Bible thai nak thon fiang zati indak sim nak para
azau tu pol io in nan para nan za te para lungoi thu kalau sim du sesela e chu tu za ni kan chan chu zatin kan top case tua ne ta bi ka sim du le bet du kan nai mi omasi le chu chan mal takte karak ongke lawa sia chun thai suan kan ni hitilam USA lam chun thai jing asike thai jing central thamin nazi pasari asari nazi pariat chun Seattle lamin chun nazi paruk jinglam nazi paruk asike eastern tham chun nazi pakua setengi kolramin chun zanlam nazi pasari lakwa ya khan peng nak thula kan del sal ke chumya chun sialal in thai sun tamson ama khamhai se big e thu in rak sang tu ding se ke e sia sui le sia chung khal in rak bom ve ding ti kha karak thai ter du mi se sela ne ta bi ka sia sui in tha cham nak in nai sak sela chutin tu zan kan chan kan rak tom thri ke lungoi oi pa kan pathian tui jing tui zana kan ni unau za pali in thei pham kim lo ching te in Bible doctrine Bible para thumo in tin Evangelist thu la kan rel khom la kan rel tlang mi hi mo boi pa angai tu le azo tu pol nen khala tharau thiang hli min kan za da thin lung chiawa nangin ruahnak thal le Jeremy athar in theater tuwa nangin changter ramo chan tha sungloi tuk in pek rong kha lungoi thu kan lo sim thai sing thai zan kan re tlang ding mi khal nakuta kan lo hla Amen. mi dang rang e that nem nak le ma som na ka changter ram ko Giêsu Christ min thla kan cham amen Amen. oi tuk Moi an zan tha sun thau le Latin Rồi kat tôi xong rồi tôi khát xuân thang hao khát bằng thang hao khát